NDP amanyuku no a ensem pi no na akoso titiru efa ensem bia na no the national chairman of NDC kokaye se office electoral commission omudwumedie jedankoye nti on the office nipa miense dano no so mufiri honom ene ehon sensem pi ene chief justice nkomoy. Richard, good morning anopai. Good morning. Me jiri sa ho ye anade eye chenra papa yeda erade ase yebeko sa nkomo we so ba mame musa we the former director of buffer stock Hanan yate se odaso wo iyokofo ensem is it true na yeso mama ne bill na bill condition no onya enwie sanity me na dase na metia for ne ahwefo wo Sompa TV. I think say correct in there Hanan I'm say on last week Wednesday as a 25th mohono and they achi ono na yere akwan fa so ayasam but and they about the abai we and essentially there's or the very excessive in disproportionate military or even excessive police force and they harass a man for and they inyanto but yet you know now some investigations they are decide questions you know there is a man bail within the 48 hours I say in the court and I say a man bail but bail no say they who know okay kwabna Dubai case the no bail the man no kakra on na yere young bia amanet car detention for several days and the lawyers cry court say court in na bail conditional more answer so they are yoko the aban almost sano no sa actually manyame adom obutu to menya bail when I say more want to me on also so the same thing the bail ojo ho want to say and also so sa penifo edi anu tumbebere ansa enia branch up to me efa kwan be so eboy ma ye bail no enti sa kwan no so na ye hwese nka ban besesa what you say MPP yen chiri accountability support accountability enti so what hanana na ne say one no wasam ka onye criminal at this point because no amakwan say nipa no is assumed or presumed innocent until proven guilty in a court of law. And the bail condition not be a means to punish the person. And a total of 80 million Ghana cedis with 4 sureties, 3 of them to be justified, 2 in the case of Hanan and 1 in the case of his wife. It says they were excessive. And the bail condition and I dinya besime still no oda ho ewo yokofo akachia enyanja no nso minority statement on we issue and call for a ban say and I say yoko so mo famra nyeduma mo jai say omo eyo mo ho a medium a ban no and I say NDC a ban no they use to punish people bail no the nyaso and they say yeah machines kutubi ama nipa aban say you know wasam and as wasam ya no a surety be say wono obey available for trial enti anya dia ye dey punish you be anya dia dey punish you be say bia before kora no e be di wasam ne aka say we before and I say won son no now you use bail condition e dey jail bebre and I say they are convict enye proper sir enye sa na ye no enye sa na say aban we ekoso ye nti ampa oda ho ewo yokofo na bompa say betumi amakwan a review bail condition to me a bail on the year na makofi na samana nkasa no makokota kwa kodi asamo na rich anopay from Enra so ne yete say the former MD of Gihok so Maxwell Kofidwuma o ma picking up woni fie wu kuma se no so mate
Yes, yes, yes. No, but but it's further. They need details as of now. I'm making me know accounts but no credit. Okay, okay, okay. Na afe yemra de odi tudwa se office the NDC ye calculated engineering bi e de yi the chief justice any EC bosses no e de every honomo e de na wahu e de na MPP mate enti mo kasa asemi So Kaya, May 5th, coalition of political parties, demonstration, Kasi Ghana, the president, Mono, the petition, command judiciary, say, ma omo allow omo ma buy no any swomo. Na omo nyedi ma buy and yi ma say on target chief justice no kwa na chief justice office no officer omo ayo judiciary mo na be head omo head na ye treating santi the office of chief justice enye mame get to talk on na ono enya na asem and work na so mo hwe no mo makwan na so mo ye hwe ha na aban no etumi treat chief justice we say no na kwa say the office of chief justice no has been undermined and a baby no so no ehwe dia esi etwemu no betumi ayibiu ama say ye kɔ ni mu a be ha Ghana ye democracy nti omungira omana so no mo enkuntia sa attempt ya NDC abai pese yena o undermine the chief justice office and therefore the judiciary no ya ma petition ya ma parliament is a petition say omo na amrane so omo say omo hwe omo exercise oversight on the executive no enti anamo a president need to no ya anamo a emwa Ghana emwa democracy nti omo hwe no mo form anu ntum na ewie ne petition come president no akasa ne kan say sadia oye ya be say Ghana democracy nti onhwe no onyai nti etu sa na mo we nyina but enko ye chire no aban no I determined say on the kwan obekoso so be chief justice Africa na de nti a ye kanisa ne say wo hwe the process no be seen there every petitions no abaye no petition yensa no kunia petitions ni nyina so bia wo hwa o ka say o ade we die chief justice anyade and they say jina no so no yi na fi officer and the ebeboa Ghana na asebu say subsequent chief justices no e be hia free sa amani hunu no mu ama o monso so enkoye sa bio say ade krono a petition no e kan ade a me no wo beti atum say wo ade we dey say enkie nyina ntum mfo aso ade a twaye emmo Ghana judiciary no dia and obi abe support abano amathi chief justice no na embra no so ekire very very clear say chief justice no say be largely no on the basis of incapacitation say be on to me edwuma no na article constitution no article 146 no it can be concerning stated misbehavior actual brofo no hono stated misbehavior to kind article 146 now stated misbehavior no inima de cro ye mre bi eni ho a actual say stated behavior of chief justice tantamount to removal from office no say okoji bribe and I say chief justice obema no okoji obeyere and I say chief justice no dey compromise no ho e di asem obi se be ya oni ni pa no be so ho bi pizza ini emrebia a ekresa nti kaya Ghana Bar Association issue statement ekre president ni say anamona omutu no say ombe chief justice everyone e unconstitutional subject to Article 296, the exercise of any discretionary power must be seen to be fair and not capricious, must not be based on resentment or any things like that. In to say,
and among omotu on the basis of nipa bi so only petitions no de shim ni nyina kabo ano it bothers on provision of the constitution in article 127(3). I say Chief Justice Eyusu and I say in exercise of her judicial power to dispense justice no Daniel Ofori or say on person because our in asem so ama we ni asem na ama no enti no or ye free ho. Number 2 friends say you are akogo also say court asem Chief Justice akasa manetia no ana say wakasa o no ye dede o we lusu asem no o ye dede o court na we issue he say ye detain no enti no exercising her power to dispense justice under Article 127. No, actually say a judge be any who say ye didn't call as a BB and I say you hold on accountable. Say we use are to me no to provide justice. But what I say, and say oh ye do we say no. That will be a question. Will be some say anti Richard MPP for no dia mo ye no. Mo say be boy na what can say be na me a question be na a question me read here. E kwa ko we say be a won pay MPP asem. Na ma hold against you say oh there oh ye NDC. And say juma ya wo ye ya wo bisa question say a tier for better you maybe say ebenya information tina wo bisa question no but me ma fa say wo bisa question akwa ko si say on pay MPP. Emrani say my hold you accountable say asama will be some chere say on MPP but we duma na wo ye no correct but Chief Justice say duma na wo ye no so we be asam na anyo bi there na wakasa will be say behave a quite way so e court here don't be disorderly or court no and no one yakro akwa say wo yenyi ni free ho ye ka ho a e ya stresam e say Chief Justice one ne yere on ni kunu sabi on ni kunu na ne ba e to kwai sa kwentui plane ticket ni per diem no any Chief Justice no and the course e dey ni sako share judiciary sika mu say mo fa ncha me ba na me fa yi omo processes wo omo for mu tuai. Now to say all government institutions say at the end of the year you hear auditor general be audit war agency be a monoma ye wo hon so say idea enka ye say Chief Justice only who part of the benefits or terms of office say otumi to sa na mo no nka auditor be flag yes sir. Now, what's the charge? You know, say I car we spending was idea, and say we spending because when you can I know one a conference can the judicial service, you know, and the facilitating man, because so many say or sefata. Inti such auditor general, I saw we should be a crater mukoshe, no more said Debbie, we dey come home and say so nya. She say oh, big be okay, free beer, your public account committee. Aban dwuma bebrebe a wo ho nyina no a obi afasika we akoye we ense so de ye no osika osode ye e no de akoye bi no yesterday charges afo ni nyina sika no wochia na asem de na asem san hyehyɛ no wo ho e wo mbrem mpacho tia se Matias na asem mo kai tia Chief Justice so de ne yire anikunu ne ne ba eto kwan tia pediem ni Ade Aka se nya de a etwa yi anka auditor general be flag but man flag record bi eni ho sa so could be any as I auditor general flag. And it's on the auditor general flag here. No be this as a way aba. Say a new Chief Justice everywhere. Now President Ajetu at the Akwakoma Council of State, not Council of State say, sir, in some way, say Chief Justice no all year Juma and I did actually all day the year and Nikunun and back to quite. Now in some way, Council of State and who's Africa say, sir, in some way. Emrebia entiano. Sa in some way no. Yemfa Chief Justice yen free ho. Na o wasem yano. Usha ni nyina ko kire say wono ye pawo da yi wo. Ye pawo da yi wo. Ba cho ta say. Nti asabia Chief Justice be say bia no. Enye na tamfo fe. Enye ba tamfo fe. Nti di aba no aye kan understand. President ni NDC for so me Chief Justice I found enti some mo de aba e gina so a person mo de no e yi ni free ho no e yen some a
enya asɛm sɛ ɔmo yi chief justice free hɔ but ɔmo bɛ sɛ ɔmo yi ne free hɔ nti yɛ ka bi a ɔmo nti wokae na nsɛn mu yɛ sure sɛ Sompa mo provide chief justice no press conference ɔyɛ yɛ already a lot of injustice, already a lot of breaches are in the process of any inquiry or Ghana. As I say, engage your attention. But all since all yes allegation, you know, when we say committee, you know, about the castle there be a intro. Now someone so raising in our so no, and someone yet the yawa, as I say in our castle there be, yet the yaw, and yamra quine. Fahu dia waye sese ye di emra na ya establish at one ye fanye djuma but ye fanye enti no ekwan a omo fa so eyi na efiri ho no enso so fa bra kwan so ye wo mra wo Ghana CI 65 eno na ye nhihye ye ede hwe ekwan a commissions of inquiry ye fa so ede di djuma okay eno e wo ho article CI 65. But the committee we Justice Boamah committee, you know, based on their chief justice never catch and they say almost say almost fire no yeduma. That's what I say. Almost fire no yeduma. Almost the rather no the high court rule CI 47 and the yeduma. But again also a litigation, an inquiry. Any litigation, any adversarial. Say, one who say necessary, baby, we know in any assam, until we provide the evidence, we not be a couple ye. Any litigation, any inquiry. Now, they didn't say, yeah, that whole, any regulatory, said, yes, I inquiry, almost someone use. Chief Justice, I am ra. Ghana has said, or to quite internationally, chronic has said, no, unsearch, you know. But he has subjected Chief Justice to that kind of complete violation of her right. Yes, searching to say, oh, you're common criminal. What can someone now? A friend is saying, Chairman, Justice Boamah. He has a situation of conflict of interest. Daniel Fori Kroya, in the case, Chief Justice panel no Justice Boamah and ruling for in favor of Daniel Fori and a Chief Justice. Or dissenting to that. Daniel Justice Boamah we Ababe Chairman. In a case against Chief Justice, both of them, because Chief Justice had ruled against Daniel Fori, Ababe Daniel Fori at council. The basis are on the petition Mukurampo, say you need free. Not yet decide Dr. Justice Boamah we Ababe Chairman. One thing that is very revealing. Chief Justice snippet statement in the movie. A situation Daniel Ofori, the lawyers, actual say, Chief Justice, Justice Tokono, ma on time Daniel Ofori assembly also because we're ruling against Ono once upon a time, High Court case people. It's natural say Daniel Ofori, Chief Justice Assembly. Okay. But a man for so say Richard, a man for say when you know the dance say mameno as a kwana obeko ebasa no political parties no e dey na mbetimi aye because I say same when you know mameno ababe rezi eniema omode bono sika omode ma no ni kuno ni two kwan ene ne ba any like privileges or war as Chief Justice ni na ababe kan kire bibia dia dance say de keka kono mameno kwa no obeko more political parties no e dey na mbetima ye e dey afasa dey we ho una a political party akoko dru Ghana for dey na e be ya afa ho na nsemo se de ntia meto me bo a mekeka nsem ni nyina ne say nyoma we nya dia say Chief Justice oko because onye boni bia say oko it's a committee established so on hwe asem no no kuremu only so establish rules no hwe asem mu na no kuremu mo famra na the friend saying boni a woman na say for Chief Justice on chere na yem fa na fa na kwaso no say sa committee no be ye ho adwuma pa say yes sa nka Chief Justice nka no so but they all can say kwa no be kono eno no ye danger no because NDC sin kete say opeso oko eno no nyamra
That's the political agenda of the NDC. Enti ababa Ghana some say you better mama de nafa sa kwan we so enye mra kwan onya boni bia na ahye da ye ni so say wono ye pese okunti no kwan bia so you be weaponize the constitution article 146 ni be jiwe flow keke Ghana again e be kafa. Okay. Political party, MPP, coalition of political parties, making a intention known say, Yamfaso, that's a Ghana for United and Betum. Now, I know who say, dear Oye, I was so my Ghana, a democracy, because about the year Fatum, a baby so bad, now, so Chief Justice be before no, but will be now appointed no. And to say, I don't know, will be a so baby, not Uya, not democracy, no, yeah, they quite. Okay. But the crime no kase say Togo. Me no baby a metia me no kase metumi anante sesi akọ the Togo border. Omo panyin. EBC Liberia code friends Cote d'Ivoire e try entemu but omo sorry free ho no Ghana no mobile. Okay. No cre. Ghana no mobile. Enti e si Togo a omo sorry a Ghana ha no mobile. Okay. Enti ye democracy no hu yen si e mobile. But NDC for any Agudi, NDC for per se personal politics. NDC politics into omo yasa the democracy. Into Ghana for na yasem. But every year ekwakosi friend is saying, yeah, papa chairman I say don't get here. Asem okay. It aligns with NDC for agenda. Okay. Into ye Chief Justice we are. Yababe yi easy bosses. Asema make no. One media for money masem you nunka. Petition to remove the EC no. President Saka that petition with January 2025. There's a record. One customer publication today. January 2025. But one fan you Duma. Mrande said he should forward that to the Chief Justice. Not Chief Justice, no informing committee to look into it. But Esan say, President Mahamani NDC for a Chief Justice, Intino. Among person Chief Justice, we I bet Nasa Asemoso. Maybe now and someone on the back on one finding merit to be a woman. Intino one finding, uncle finding prima facie case be as easy for and the answer. Inti say, Bear the Sabia, you need or no Chief Justice at the first. Ya call easy so enti asemwa chairman I say don't get ya kano is directly in line with the NDC agenda because almost no say see anu the Chief Justice dey okọ enti dey do so no ye easy for okay enti we say it will play out exactly like that okay ni nyina ye o agenda say e kwa no pese omoko e ye no pese obi safo efri ho na question ne say eboa ye democracy na na for the end any ye and ye found and no question this say be a media phone when we be bisa magana for actually again one yo ye be busa sa questions we so magana for actually ma Richard and opay ye da wasenya me nshirawo that's pa yo abusa for Richard ahia gba ye director of communications at the NPP and ye no akwakodi enkomo no I call MC ho na fi yenkope ye dompe no ho asem na yenka so hu ba dompe ba kase na no kramu se media no so se award bi o se de omode amano na chese ni nyina dompe na amanfo mo na ye bolega ye so mo betu America be ball a ankosi aga o mageka dem no eho adwuma na de sa abaso bone bae mo mamintie wa no pe nyankopo inshallah so ena no pay ye de nchia kese ebe free Dr. Baho echamfo ba nyarwa nyina bedwane a eho ane ye de nchia ebe free ede ama wa wo hwe yen a utie yen rese nyankopon ya dom sei na omankwa ene awode ba mu na dwoda duru ne betena se na yade bi adukuru wunua bi na se wutie no ankobo na mane ama na amfanani ameche Dr. Baho ama yade na adukuru no na adane asem ato no so na amfiri ne so a sebe na wo ya yi nipa bonefo sebe na chese die nyame kire ye enya no na wo ye fi se bible za me dada gya no wa amframentoma eno chese se wunua ewo tibia bi mu na hu ade ye na so wa amfa nkire na o ya ade a ensem fata ewo wiase
enti na no pay ebia no ne yade a wono sunti ama TV ne radio kura ne chese wontimi fi so oye ne ho hwenye ye wo na wutie number no mesra wutie na sensi e koka kire no na fa no dese fa no be pie Dr. Ba ho na fe enkwagye e wa yaresemu no enye ne dia ena no pay number no ye 0244 988 004 0244 988 004 and it was 0244 and 0244 08 34 82 0244 08 34 82 me pacha number way a make say ubetimi afre na ade bia eha wo nipaduanum titu ade ye yade mesrew number way a yabobo no na nse nkrofo tete yen ani ye pesika we nye sika duro de eye number ya yaresa mesrew frɛ na wo yade wo so no se be yenhwew ema yade no emfiri wo so ene wo hwe Dr. Ba anopa ya mi ni udi nkomo ewo kumase echamfo ba nyare wanyina badwane na nakofi ba nkasa watena se ewo kumase atonso agomesrew wo hia Dr. Ba na nkasa afa bag dese fa kopie kumase atonso ago anopai o twen na wabusa wasem na wahwe oyade no na ode ho aduro ni ahaban amawo na so ho ato afa enkrafo nso ntie niye ukọ nso a sɛdeɛ Yesu kɔ no Kristo kɔ no na ɔde kɔ no ɔde na chija obi no Dr. Ba esam ni nimdie nti ɔde na nchi agya Dr. Ba kɔ ɔno nso won knan a Hospital Test Road 18 Junction ukɔ a de yeye ne kumase no eno a ne yeye ne ho won so koduru a ubenya ofa ahodie na afei won so watimi ama yade no enyina afiri ni paduanim ɛna no pai gitum sɛ yɛkasa obi wo dompe ɛwɔ kasa ho ohaw ne amane a eye nipa ba akopɛ eye Dr. Ba yebo dompa na obi akai Dr. Ba yebo nkasa edi nipa te wona sum bia no eye Dr. Ba eye chamfo ba nyare wanyina bedwane eti na nsu ahya ase toto ya enipa bebre akadam omu ntimi nsole no ni nyina kyeresa ohaw abomu dompe ene omo kasa mu eti na anopa ya mini wudi nkomoyi sa obehya ne so na betie ni ya enanu a wa ko fie ko ka kire wunu ba ko se enzo tutu e dia mesasa bura ka ne hu a wodi ato wano ada ne dan nyina wo kan enkosi da ben ana wo sasa buru beja wo fisasa wo ma wa adwene ni sisu sasa buru ya ade a awo ba na wo se bre ni padua na hunu se eye yade na wo so fisa yen awo ba ye no bibia nkan ye ka se esanse ye ni sa o hawo no ewu ni paduam enu ti na Dr. Ba say wa wo sasa bro ana arthritis ana se wo dompe ana wo kasa mu eye wo ya esansa awa abaniti furniture ya so ye ho se wo gitum se nyankopon di dompe ne kasa ho aduro ade ama Dr. Ba dia na ne na no paya mini wudi nkomoi se ye sasa bro se ye rheumatism se ye arthritis se ye yade bia ya hututu a se bi awura nipadua wo dompe mu amu akadem esa awo kakra bana furniture Dr. Ba so ye ho ye be yi yade ne wodo amenne wa poso yo ya wo pagya wo nsem pagya wo to konwanto wo ye ho bibi enye ye amenne wa kadam untimi nkwa adwuma twero no so se enze anya adwuma enikwa se didie enti wakadam umabeye den anya bibi adie enunti na Dr. Ba se wunti na nyankopon adom na haban a sebe wakotete ne nwura mu a wode abepie kromu a wode sa yade na hyene nso se yade bia wo ho aduro ewa asasi so na so opa yade na wuhunu ya na wunya ho aduro eno na nipa bebre tifia ne yese o yade we de adane kwankro yade we de ye ne hwenye yi oboa wuye ne bibia beye na wunya baabi papa a yekuta yade no ho aduro enunti na da bia betra fidie so na ye ni abre ne ye ka che wo se adupa ne adukan ewo Dr. Ba so ye ho enti bra na obi a ne dompem ya ne ya ne nan wodi si fom ana aka wo no awo ba ne nsantia nyina na ye ne ye mu hyehye no ne nipadua mu nyina ahwe no pa esa ne dompenti a furniture Dr. Ba ho ena me no wo kase na bra ne mfa haban enkeka nipadua no na fe ho nto ena ye di nkomo enkoma ye die nyina ne se ye kasisi yade empanimfo se ye kekafuna ne ye kekama dampan ye kekasisi yade pa eye nipa ya ne ye kekama Dr. Ba efi se
se ye kaso obi se ni sisi ana ni waste no pains wo mu pa no obre na so wonya baabi obenya aduro nya haban amana contentem a na ye Dr. Ba enti nipa bebre obi wo wate ahwe form amana kan sisi ni nti amana ka dem yeso ne de ne ba Dr. Ba wa me kan se wuma ba ko oso pa okotehwe e wo dem ane ye de ne ba Dr. Ba na aka ni sisi na wo hwe no ma na sister no ofa mu ene braba na se bi obona na nya adeketwa nanso wo hu kwan a wode na ni kire Dr. Ba wa obeye no ye de ne to ye massage wode ahaban teta na chi enipa kese ananka ne mu odu ananka kane na wo beka dem a ne nante ekra be de no ensan sanya nkopɔ de adom Dr. Ba nti ye de ahaban teta ne sisi achi no empempa tempa 30 minutes ane ma ne sɔre ye o sɔre ye na yaw ni nyina ye dai atiko ono aba na num kase se duro wo baabi pa na se bibi duro e wo se esom ye aduro de wo baabi na baabi e wo no eye ba heba hospital e chamfo ba nyarwa nyina bedwane enti na ebia na wo de wo ntenhwe na nso sisi ye oya e na wo foro trotro agisu obi pagyaw wo si agisu obi so mu na da ba foro ye wo nko na mate ni nkan wo be da si aforo eno ane eboda wura ka cha wo se usisi na ya wo ya no fabula Dr. Ba ho nyemfa aban entutu usisi ne so yemfa ntutu akire no na pensi bia na se ya obi ewo mu anase kase na se bibia akoka no usisi wona amenne obre no na ni nyina akọ amoasom adwo eti anopa wa usisi ya eye Dr. Ba ho afa obi wa na chika se ebrem no eye na spinal cord no emu abie bia rere obi die bia fratena bi so obi die kwan abededam obi die ama na chia obi die ama nne waka fom a wontimi sole na nte sebe waye bubu ani aka fom eno na Dr. Ba se wo pa yeresa na se wo penentem ama oya die akwa ma wasole atimi akwa adwuma ntentem a na yen ya so eye ho enu nti na nipa bebre ko chinchini baabi na se no ma nye ye mo na se odumfo bi kai ne se ko Dr. Ba na kase we die na aduro na so kire na oba ya na ne ho ato no enti ye woni pa bebre omunya nkwanhia ma ne ka omo achi ye woni pa bebre yade ka omo achi kase na nso na ame no kase Dr. Ba de ahaban ayi omo ye ama omo nso asom adwo omo a na wutifie na so wo haw awu achi kase mu a fabula Dr. Ba ho enkonko fasika bi enkoka wachi emenne o meka fom fisa wo na wo da abusua na no wo na wo benyini abehwe abusua na wo nso na wanyina wo hwe abusua na so mo achi kase ekoyi operation bi na afi edo ukoto fom no antimi ansole a awieye na ebeye asem enu nti na Dr. Ba o twa sutia sefo ani kire ya so ye ho na obi a na chibremo kase no eye ne ya on family Dr. Ba ho enu obi wo a won kwatenwe enso ni kotodwe ye ne ya mesrawo obi a ni kotodwe ye ne ya won tenhwe ye ani kotodwe na wonworo etete no ensuo to ye ni kotodwe na wonworo wodi si fom kura enye o kamu tendende o tietiemu mi kotodwe mini da ben na beko we di ayem ya che obi na atom adumesro adutu obi ani ba bia hwe yade atates pa no se wura wu kotodwem na se kworere nkase na ya wa wo bete no wa hwe a wo beka se obusuafo nyina na akofa mpane sebe ade abehye nipaduanum na nso enye no kore enu nti na Dr. Ba se wa wu kotodwe eye wo ja asasi so foniche kumase atonso ago se o pese wo kotodwe no ekontam a eye atonso ago ena no mako o se ni kotodwe aye ne ya ma na kana boro sa so obesi fom pa ye dead ne ba Dr. Ba wa ne hoto no otimi fira abrosa so ebesi fom enu ya nwanwade kese eya yeresa kese aye ka edi ahye wunkuran se entwetwe aso bia nkase manum adura bre ana machinchina anti enutonfo de manum bia enu nti na Dr. Ba yen ya aduro eni baabia wonya ya aduro nto wo baabia esa se ye de aduro kosi baabi se koto na nya wo ya de na ye ka na ukono abeka kire se ya aduro nya adwuma enti wo ba na fe ye die mfidie no ahwehwe nipaduanum na fe ye ko hu baabi pote ya yade na ka ukotodwa ama wo brehe ye kofa haban to so a ye ma waduro ni binom ya bahu se ukotodwe no yade wo mu nyina na kɔ na fe wanya fa ahodie enti na no pai ebia wo de okɔ hospital bi ese kwan ya bede da ukotodwe no mu a ye ne yesisi kwan no poto bi e wo nipadua ukotodwe bia no yen ene ye fere eye ne ye ye daman enso na eye enti na no pai se ukotodwe na ye wo ya se wanya nkwanhia ma na mu abu se wanya nkwanhia ma na ka wonsa ebia na wonsa no na nyina ye otitiriti adie bia ye fere ne yade wo nipaduanim aka udompe no kase na
was so do any church and 4 banyan when you are beginning. Then we say Yanko Pompa Abai, then so bar man, and Nippo the Shannon, sir, a bar hospital, a yet and 4 bar, and you're when you are beginning. 18 and no pay, Abia now dear baby now bodam, and also Wakwanya saw the Baba Dr. Baho, Abia now baby a yatre, and also Wakwanya saw Baba me a hern, Obidia stroke, and also Baba Dr. Bawa, Nina ye re, Obidia also yam crow, and also your tenete, Obidia your compo, Nina ye re, Emani, near Canina Bomuchesia, not the air catch on say, fire number no, now faithful and Dr. Baho. Na ya de setumi anyankopɔ de adom Dr. Bano unsu bedi so mfaso na ya de adane kwankro ya de adane ma me se ya de adane papa se ni nyina etu ntwa ewe chamfo ba nyare wa nyina ebetwa ne ho eye 0244 988 004 0244 988 004 and ya was 0244 and 0244 08 34 82 0244 08 34 82 Wadama o read Dr. Baye Okumase atonso ago Aban hospital nachi anan kan so ye was Printers Road 18 junction and na no pemini wadi nkoma wie Dr. Bana atras Okumase atonso ago okay so wo pese wo yade pa edwane free wo nten ententem so dia na ye chamfo ba nyare wa nyina bedwane a enipa bebredi echibu ensamanane eye ba MC Jaminshira na no pay mo koponkoso no insha no amen Azafonti echamfo ba ho ne ye ko ba dompi ba kase se bubu sa friche sa tofa ho ko na ba ento ama na Dwabirura bank so na abusuafo ye ko na ye di sikasem nyina akwa mo nsa no matoto de amaye me de da meka se ya ye de ya be hia cash kakra so o baby be keka o baby be titi so o be hia ska bi na de akodum gya bi a aso wo baby fa ho kobo Dwabirura bank na ye nso mu so ya ban dwuma yini obetima jiwa ketua e de afa ho no mo wo ye ja business woman anase ja wankasa udi udwuma bi ye wadwuma bi na apɛ bank bi na do ho atwitwiri wonum na du de mu odene a wakwa amaboa wo a Dwabirura bank omo de peking crying dano a wo ba so se etam de ma wa ombe tam de ama na de akwa ye adwuma e wo so yo mo nko ne bank ya omo eboa e ma chese omo customers nyina asum wo problem yo mo problem ukoda na eyomo koda na ti abri bia no omo bembe omo customers eboa wo mo se ne omo adwuma semsi ko obehia moa bia na wakofa niema bi apai na saa niema no nsaka ekopa na nyina Dwabirura bank eboa na atutu sikasem nyina edi ama boru omo branch biem branches ne doso omo wadwoso omo obonwe ewo Dwabe etimetim onwe Roman Hill Mazin sepetim promofumesha adesman Dwabirura bank ewo ho fayen 0271409340 0271409340 and 0208521668 0208521668 nani Dwabirura bank inni enkomo kanjene energy drinking water yenom sort as meso de fada ni padua no muzum la o edi wabetie ni du banku no di fufu no boys no mo se fufu ni ye kwakodi a eni kwansi edi ni rosa o se de yedi bibi kakra bo ase o de fa bo ase na wi adu fufu no na fufu no se betima nane na free di padua no masaba o se onom kanjen energy drinking water ediguso e basa no a adan ni padua no muzum lion ayi feeling na ede efri abonten ene enyensuo ni nsuo bi a ne yenom so onum nsuo a o se o hwese nsuo na ekono ede bibi kwakoka ni padua no nye ne be kwako wiase na e ba begya nyarewa ene haw ede ama kanjen ne bonye den sene oto nsuo bi a wa abonten no sa pepe ene no so etie tobi ne fa so hu fadan ya ubibia na enunum eboawo ma bibia koyi 024144
9191 0241 449191 and 0507 3794 74 0507 3794 74 upebie to aton pe ho komodie bia offer telephone number ya ye beje so Yaw toothpaste and then brushes no so and ye use Yaw toothpaste and brushes no I don't ye use betimi ya pause no so just say Yaw toothpaste ne brushy your Yaw total care your Yaw whitening toothpaste and your Yaw herbal toothpaste na de tie nie he nyina wo de use o ma osena hoden ma osene pai fita kama ma osene so ho wonu te ma obo won mo se manum ato na me de aduane nya me de o toothpaste no ene brush na wo de twitwi se no a enko ye nti na ma da bia wo de wonum nya o de wonum ye onwono ne ade ade se unya Yaw toothpaste na the brush no so eto so na wo de twi se no a eti wonum ma wonum te kama so hu yi sentene o siase green ne yellow ne o honum nyina so no eyi ni nyina afri wonom ama da bia wo se no ho den utimi we nam bobodom pem kama onye kraman nanso se na ho de enya nti no enam Yaw toothpaste ne brushes nti no utimi ewe nam bia ema udidi so etene de be bia tonton ne ma bia o se ope Yaw toothpaste and then a brushes nibi Donek herbal mixer a Diamond Scientific Research and Alternative Medicine for na dia bedwa so Donek and as I say mema ni nyina num eno na mema no ye de gi 3 points ye de didi ayase na ye de didi enum so amacho ya hye mema nyina nyam bema edu sa bre na mfa akwadwo nko hu enkoye na de na adwendwene na madwuma dabi honum no ye mfa sa akwadwo ne adwendwene eja adwendwene nyina ato nkyene so hu na kwaku donsu na gina ne na so kire ben se subontemu koko no boa na se o se meme ni munyam so hu friend doctor authority mpeni for jet menya na wudwa so 024672 7677 0246727677 and 0249208252 Donek enyenum and Codex Healthcare Limited Codex Healthcare Limited and obeti so no siniti na ye ne ya o ene ye ba ye oda honom no o siniti na ye ne ya wo hospital aba say ye nkai kra the last obutumi tumi kase an na me de be ye 2 years de kra me nko hospital ye check ye pressure ye check ye sugar ne sa ne ma no eso ne ebemben ye pa o kanani ani ye fi se ye mpanimfo yare pressure ne hwan ne sa ne ma no mpanimfo ya de ne nkwala nkete enyina wo bi enu ntina Codex Healthcare for akwakofa fidie nwanwaso de aba utimi de check your pressure enu sugar level wo fie wabra ehun hia sa obenante akọ hospital ansana wotimi akọ check sa ne ma nyina Codex Healthcare Limited ye de fidie a ya to den say code free and code free plus glucometer abadwaso a obia onya bia ni yusu nya den se wa omu na wo hia bie o maame o papa wa bere wa bi akokra bi e na wo hia bia manu a enye na ewudwa so edia pharmacy Osons chemist ene ne pharmacy Sharks pharmacy Lancer chemist onyina obenya bia frɛ no code free and code free plus glucometer or they check your pressure and sugar ntitem bia no onim baby a wugina and say you be say your ho afa we Codex Healthcare Limited for and a day aba 0540647867 0540647867 and 0206972963 0206972963 Codex Healthcare Limited for enono Dawood Herbal Clinic yes say yan kan kire say what they say yes say that's a enwume bia nsuo beto mu aye nyonyonyuri ososo oda wona osasa bro ye sasa bro nyawa abuziafo ko Dawood Herbal Clinic na doctor enhwe osasa bro wa hututuo ene o joint pains no wapono so da etutuo no doctor enhwe informa wono won soro no won kwa na 2 days na 3 days picking crying
na hututuo no edwane wasaso de no bia bedwa so ama Food and Drugs Authority mpanimfo agye atom Dawood 360 capsules ewo na Dawood ointment ya ne nyina ode srasra ti usisi ne ya oya ode srasra se wapono so ne tutu a ode srasra ama ne nyina etuase ede efri honom owa juso krapa heya 0241244012 0241244012 and a 0244886437 Express Group yadu tukan opeso tukan na okoye adwuma opeso tukan na okosua de say Canada US UK Australia New Zealand Germany o ma bia na apesa okoso Express Group yadu ko na wakwakoye adwuma akwakosua de frey 0249 000448 0249 000448 nene Express Group eni enkomo OCP Ghana Limited fertilizer papa ewo dwaso a emekuafo nyina sere no mo anima ye sere eye OCP Ghana Limited mo fertilizers ya omo edi abedwaso enka akokora wo kodua kokodua da be na ebeso na akokora wati bi edi eso OCP ba ye akokora bedi akokora ni abere wo msuso mbedidi se eye bro na wudua se eye atosode na wudua hwese obenya OCP ye fertilizers bi na de apete so eso doso fefefe bo bia kra nti chese kama ura furu no mu a anopei chese wasori a wotia hasu akowa fumi upia auze wani agye wanya adwuma na mrangu ebizo hwese no baye na siaso na aye fefefe yo OCP 15 wo ho ene OCP 10-20-10 eso ewo ho no ene aso 2p ewo dwaso bebi etonton agrochemical ne nyina obenya bi 0555909437 0555909437 and 0555909433 na ye no edin komo Peget Engineering ye ne de generators papa abedwaso Peget Engineering ye the generators papa abedwaso se ne esi bo adwuma no enya asem keto akra ye UK brand bia ye friend Perkins ye nko a ene ye so distributors e Ghana mema say ene ye Cummins generators ya he generator na so person de ye adwuma wo fie o person de ye adwuma wo factory o person de ye adwuma e wo office ne ade a size bia ye obi from 15 kVA to 10,000 kVA ni nyina so no ebetima sisu from Monday to Monday from 1 month to chese it just a bo adwuma saa e generators no ho den nya manfo bi dia esusu be 2 hours ya na ye hye yeso so generators no abusam for enye dede silent generators ni bi ena ye ton ewo edwaso Peget Engineering no nti sa wo factory bi anase bi a office ana ba bi a uhia is ye generators bi a ye de bro free delivery wabra ye news ke bia sa so aba be installation no e de ama ene sa so air conditions wo dwaso a eno no entwin kanea kese ma se ne light bill ne ya asem keto uto aguso ne se ekoye befua nti uto ade a wahweni ye wahwede ye ntwen kanea pi so te ase ye the air conditions bia bedwaso a kese kanea na etwi kitten te betima sisu sa na ubita no so hu we eye Peget Engineering no ye wa hensa ha ya na opeso ni edi nkoma eye afreyen telephone number is so 0244 599124 0244 599124 na yenyo so as from so your mattress no na asubi o na bisu nti da bia obeda sore na kon ye oya obeda sore na hututu obesore free kete so na kese oje ho ba bia anyi senke na de ka wo koresi o na afi wo de yade sore free mpa no so ye de o mattress ne nye onya asfo na adaso ntia nti kope asfo mattresses ne bi hey yesaso edi pillows papa sumye o pillow sumye aba nkoye usumye no a woda so na da bia na waso ene okon ye o ya na madame konso no kope asfo yusumye ye pillows ne bi na edaso odaso no kra na chese massage o ma so da ye papa ma bibia koye di ama yesaso duvets curtains ene towels nyina odwaso bora ye showroom se wo Ghana nyina ana afreyen 0556 5792
0556579214 nene asfom eni enkomo anaso bebewra ye showroom sahudo no nyina na busiafo oba me yahwewo ye wo eye yom herbal lotion ewudwaso yom herbal lotion so yo bia ho tatutu a abusiafo we no fatwi keke so te ase so ho etatutu se ye wachi se eye waposo se ye wuti se ye wokon se ye mpompo bi kura insisiye bi na asisi ni honam nani a we he honam no emane ohunam sade unse o ma ne mema ne bi wono a usia no a ontena buruchire da ontu kwa bia da watu kwan ya ye no fie tu kegetia asa onko ba bia esu hia na widi ekuta no wachen obi a wote London wachen obi a wote America wachen obi a wote Canada na suma sem nyina yum herbal lotion uye ni patuntuma betimi dia kama ema stretch marks pimples ene nsansa bone no a eje honam ani aboso ne mai ntade ya aba be wuntimi nhye bie no ne nyina ase atu emum ade ye ho adwuma pa eye wapo no waposo etutuo osisi ye ya wachiri bramu spinal cord emu dwawa ema chese body ne chia na echi a ebusanfo pe yum herbal lotion ni bi nefa extra so fetwi keke enua no okodani herbal a obenya bi Fredimens ke obenya bi Colinac herbal Ashta obenya bi Apidank mrom obenya bi Missy herbal mrom obenya bi fre 0244730295 0244730295 na eni nkomo Food and Drugs Authority agiyen atumu a enye na ewudwaso afei ma menko na menko doko ho se ne MC kan no se ono de oye dokota o oye dokota so hu na eni nkomo ye kota bita aho dok ma chen acho nyankopon adum na so adum amintie wa no pe ne de na de frita bita ebreye emedi entia ama etiefo ene ahwefo a omo ehwe ende anope Tabita Clinic upaye chia kwanya yewo ahodwe daban Cindy's Junction oko Accra yewo Medina Fire Food Bridge asyewo ena woko Sunyane so yewo ahodwe daban Cindy's Junction woko Sunyane yewo New Doma Road Pastoral Junction ena woko Takwade so yewo Airport Street opposite Police Quarters ehonum na obehunye upaye number yedi yedwumedi a 0530 38 78 12 0530 38 78 12 Pacho ye number ye didi jumedi enda anope Tabita Clinic ye wase ye no ba betwetwe enkomo afa ye liver ho ye ka liver stagnation na obi bebisa se eye dia stagnation eya dia ase bibi akokama aye stagnant aye block ntimi enko eno so ntimi mba na say ni na che se liver na ho de na ide akofom bibi ebekomu bia na o se process mane di ni dwumede ni ntimi eyede endi ni dwumede ni ye then na ema liver no eye stagnant ye duane a ye die induane ye die bi te se angwa eduane no ekwatalitali liver ne ho ema liver no ntimi endi ni dwumade ni ye anase ekoma liver no eye blockage ema na one day na o say timi di ye adwuma no ntimi ye adwuma ni ye ena mpempin so ya ye num ndro a ye manage ye yarewa bi ti say diabetes hypertension anase chronic diseases bi a ye manage ni ndro a ye num ni bebrebe no etimi ekoma liver ne eden eye stagnant se liver ne stagnant a den na obehu ewo woni pedua ni mu mpempin no liver no ewo ye right side no ehonum ebe ye wo ya wo abdominal right side na eden ebe ye wo ya ubeti se wo boso eden ehihyo mpempin no be fili se wo yare nanso hu bebi a yare na eden ewo ehihyo hu bet asa bibi ewo wo ho na me oni pedua no sa na liver stagnation ni eba oni pedua no ma ubehu no obi bebisa se na me ni bi den na me ya ebe ma me nkonya sa liver stagnation no
induane a ɛyɛ fat bebree wom no ye besre se wo begyae die ɛna mpempin so sɛ wo yare a wo bɛkɔ hospital ma yahwew ansa na wakɔ akoto edro ebi wo te sɛ ibrufi wonom a uti a ɛyɛ oya na ɛbɛkɔ no ɛno a na oguso a ɔnom ɛno so na wonom ni bebrebe anaasɛ ɛnyɛ ɛno nko a ebi yarewo bebree wɔ hɔ ebi wɔ kɔ pharmacy shop ɔkɔkoto edro mpempin no wo yɛ saade na ɛha wo liver no anaasɛ ma wo liver no ɛyɛ stagnant ɛma na edwumadi a wo sɛ edi na ntimi ndi ɛna wonom ndro ni bebree so a ɛma liver no ɛyɛ used to edro na wonom into the process a wo sɛ etimi yɛ ma sɛ uti na ɛyɛ wo ya anaasɛ oni pedwa baby na wo feel sɛ enye okay na wakɔ akɔtɔ a edru no entimi nyɛ edwuma entimi nyɛ edwuma wo sɛ de etimi yɛ sanse liver no ayɛ stagnant ɛna mpempin so mesrɛ sɛ wo bɛnum nsuo bebree ɛna wobɛgye wahome wobɛnya enough sleep so ayɛ aka ho wode wo yarewa wei ɛde bɛdan tabita clinic a yɛwɔ edura yɛde bɛwɔhye liver ne mu ansa na ya start sɛ yɛ treat ama liver stagnation anaasɛ liver blockage na aba no ni na de etu atwa ɛna wo diabetes wo hypertension anaasɛ blood pressure akɔhoro no wo de bedan a ye behwe ama obi bebisa sɛ na diabetes yare den na mehu sɛ mo diabetes yare wonsa ebeye tichi wonan beye tichi mpempi no wo betimi aye wo so beti anasa wo betimi aye kese obi ane ne de sɛ na esitie na mpempi so wo bedwun so bebre obi bebisa sɛ na pressure no kra den na ebe ma mehu sɛ me pressure na ide akɔhoro uti betimi adwa ebi so wa wo nte hwe no ane sɛ wo wonam kwan ho anaasɛ wuti adwumam na wetwa ahwe na edu edu hospital ye no ane sɛ ebeka ne sɛ wonya pressure esanse mpempi ye nkɔ check up nkɔ check sɛ ye pressure no ɛwɔ hwo anaasɛ ɛwɔ form anaasɛ ɛyɛ normal pressure yare no saa na etie boni beka nse ɛyɛ silent killer nti wan bɔ mode antutu anamo ankɔ hospital ama wo ama nhwɛ ama wa wonam wa na wawu na esi hwenye no na nso na yarewa ɛde ɛhyehyɛ ne ho ɛna yɛwɔ yɛsum yɛsɛ yare bi te sɛ prostate ɛyɛ mbɛɛma yare ɛba wo bɛɛma no mu a ɛma bɛɛma na hoɔden no wotadwa no ahoɔden ne ɛden ɛba fam mpempi no wutumi usɔre anadwo adwonso bebre ɛna wo dwonso so a wo brɛ ebitumi gina dwonso bia ɛkyɛ bɛyɛ 10 to 15 minutes na ontumi yɛ de endwonso eni na na ɔkyem ansa na dwonso na iden aba ɛne ɛbɔ kokɔ sɛ wo prostate no ɛho ɛna iden atɔkyema no yɛsɛ yara bi te sɛ chlamydia bi bebisa sɛ yɛde ade a ɛyɛ white ode poa ode ba ye behwe ama syphilis gonorrhea ode ba ye behwe ama wonya hepatitis B ode ba ya so yewa eno so eye mbrebo mu yare ode ba ye behwe aide ede ama ena ye san ehwe oba anase bema a ma wari a ma che ehwe se nyankopon mema omuba a bia na ma kompa so agude so ba ngede emba oba no ye betwa ne scan ahwe na wodie na be ma no so ye betwa ne scan na yafa ne sperms ni biade akọ machine mu akọhwehwe ahoɔden na ɛwɔ mu no sa ahoɔden na ɛwɔ mu no esua ye behwe na ya ma ahoɔden na ayɛden apagya sɛnya ɔde yɛ adwuma a ɔbaa no betimi ayɛden afa efuro enta na no pe wo pe ye kyia akwan a yewo ahojo da ban Cindy's Junction ewo Kumase wokɔ Accra so yewo Medina Fire Foodstone Food Bridge ase yewo no wokɔ Suya so yewo New Doma Road Pastoral Junction ɛna wokɔ Takrade so yewo Airport Road opposite police quarters honom ɛna obehu Tabita Clinic and then anope doctors at Nasia omo ye adwuma wode wo yare wa bia wode ba wode bedanya ye behwe e de ama wo pa ye number ye digidwuma 0530 38 78 12 0530 38 78 12 wo freya ye beje wo so ye hye adwuma si free anopa 7 ekopo menwumbre 4 wo ba obedu 4 o'clock a wo hu donti ye behwe ansa free aso ye wonom ya no ye kwa adwuma from ano Monday ekopum
Friday holidays bia so ye wo adwuma Saturdays any Sunday pe na ye nkwa adwuma wo yarewa bia ha wo enda no pe ye be stress wo de be ba die Tabita clinic na ya show wo fe kwan so ama many one say any yare emfa wo yare no entina fie ehun Jessica bia sika podo kakra bi na ide wo de be ba die na ya ide ya hwe ama we na Tabita clinic e de ba die enda no pe etiefu amutie ye da mo ase bebre yes so ye da se Tabita na mote wo mo enkanonti de tete wo bia liver ne kidney ho asem no akọ no ma hwe ede amount mame Emma Begafo akwa ba lawyer mpa cho tena sema me for lawyer George Opon part of the NPP communication team ewo asantemantama sei ene omayemo lawyer Atnase ena Abdul Mujib esoso part of the NDC communication team ewo region yemu ono so Atnase mama wo mo akwaba lawyer mache na hu ye apom ye pa ye de radiase pa yesi na che oh yesi abibia ye kama okay aban papa ba yi amane ma ye kama si okufia no bisa se ho ana se ni ho we azema okay eye se aban papa na obo na baso anase so organ nyina ni ate we say omo chese ma ni nyina say o fa ba bia ya ma me ha na bisi no omo ate agum ama nsu nyina say o sa obremu abetimi anom tade a mo mema mo antimi anye no oba tia si se santo aye bi enti say nsu nyina organ ni ate ga say ni yakon you say gay na you say na na kufu ado yes asabonsam na ontimi nsan krata no aban papa ba ye wasan ama say o do picture ko talent independence square ho ye be chew just say who say aban papa e bo adwuma enti say na just say yara ya say Ghana for obi ani age ai say nyame adom dollar abafem tie de cement abafem say cement kuta 40 cedis kura onya bi oh there be sa there be enya sa there be enye nduru ho cement boni de enye nduru ho asat Friday kura na ye wrap up no na enenam is say 120 130 na ho na enenam na drank ekufu ado tower bambone any time na dollar 15 na cement 83 abam papa ba dollar 10 cement 120 according to you enti ene ma bafem bibia I say we 5 cities e odi banku me do na bafem abura bibia ko kama ana anya sa wa baso boy de be mo rem wa baso boy e mo rem moji ma che David ya okay de e mu de he na ni say unyi 5 cities go di banku me oh nene go be ikura no a your last resort aja de to sui share ene nkuta 20 ni eyi a untimi ni ese na mi favorite ni nyina anso aye enti na je say ye yara ese school for no say so do be school a wapam watare school atare na o house dress one hwan ni ma wo say GS for the letter bi aba no say enye no kure say omo aka kire obi a say o say enye no kure ba ne say fake news ba ne say omo nya ne ntem okay no more about ni omo say say no nya no kure na nya say backlash wi odwom a na modi aba for kasa ho say na nya no kure yeti kurom hanom ye nimbo aye nimhwe ball no de nya obi a ne nimbo but e de ye nimbo ni nimhwe ti omo kan wo say omo twere letter ba na backfire na so omo say sa ba say nya no kure a yate okay ni mo ma omo ma ne nya no kure no nti say de niam beko say yo na minim ze bia beka ayi memo akwa be ne nke bia wo beka kenne baumia DC se endoze MP se endoze we anyway gina ha se na minim ze bia nka wo beka ho ase but enu ye fisem we on mindsem okay fisem ne de ye beka nfi but ze fisem so etimi ebenya effect wo oyi
man no so esenti ne yehye no odam no yiwe de aba de keka na bontin penje na no call to na echebubu okay enti ye conference no empanimfo ede enema nkrata ne ba yesesa mu ne hu de bebo party ne agitum ne de ye adwuma bibia be to kone kwan so toten na mu nipa a omo agina ho ye nyina ya endorse ye nyina ya endorse ye block ne sa nema no mre bi eno ene de akogina ba bi agina enti se nipa bi to omo hofo na omo agya isa nema na eno no bebo okay mo mi gidi se de empani to nema no se de tie bia sa match ne de e de e bebo okay eduru won so ne ye bo so amabehu se ye bo pa Boba boni ye bobo ni aboni ye mo party no do oba wen ne wen ni akọwen 2028 okay enti e bobo ni abon kama pa mate ebusafo ndin the lawyer George Opon NPP communication team ewo omayi mo ka ho mame Emma Mujib soso akwaba Mujib soso Mujib congratulations me nyamfa ma one na say me betimi dia mawo we are then they done and done deal like ayawie bibia dia kai say appointment na ba abadia kan Mujib ma che na so no kwan de bedidi ho enti abadia mu ni o se nyo no kwan de bedidi ho o kan sa na mpenyimfo bi a ese fata se omu ye mobo no o yesa na omo twetwen omo na se esa se sede wate no enenu sa na omo panini nyan fa paper ni ntuma na enenu sa there be also the tum ye bonya mempa se sede mo wa akoma pade maye na mo yankopon be ni ya maye no yankopon o mane mrem sa na yeguso onim se nipa no doso mo ye adwuma at the grassroots level, mo ye adwuma at the constituency level, regional level. Ye dodo na ni nyanya enti no yeguso a ye bompa na ye company for na se omdo hu ye mobo na omabo a esan se nipa bi a ye pa omode omo ye adwuma no omo nso hwese yes because well there are a lot of young guys they look up to you. No, even my committee as a communication officer to the constituency we were working committee officially party no emra no mami akwenya say mempa omo for omo nya adwuma intimidate omo ye adwuma our committee no was officially endorsed our committee no a letter was given to them by the secretariat of the party almost anu wo a yenya nya bi na nkampese ya hwe no correct so they are looking up to us. I thought I'm frame ya omo asem ya simunya mbetre bi ya be kama say na edi omo anim no ya nya inspiration ma omo a na is a party na ba ya no omo nya amfaso di because omo timi nku bia na say una odi omo una the immediate person they can come to yes so, na e bia also so true when you refer to the top so bomb pie eguso in say 6 months na ko good year but we still have our hopes high. Say yankopon be ni amai. See the first half of the year. Yes. Echinani rather the second half of the year. Nti eguso. In say there were so many speculations, but we still think that. And sebi kuta bibi mu ana because last week I heard Honorable Ade Akye Abia. I'm told Christ said na birthday. Honorable Ade Akye Abia. Okay. Na he was also complaining bisa say a hadwene say party no yes omo gitum say no bia na e beso no so but at least when ebia ofre pani bi knowing very well say nipa no wo number na wafre no fine bia who did you maybe into wentimi amfa but at least after you return the call kra na ase nipa na nimunyam say at least nipa no recognize but that wasn't even his frustration that Penny say Ade Akye Abia no kreni what the Penny or party as a member of parliament now we call Penny office yes say we meeting when Timi MP amacha o mini and it say bia and dey my busy that say and I be am from here yes na at the end of what now be 2 hours ni I can tell say
the meeting you have to go na ultimate time very embarrassing. But one thing you can't take away from His Excellency John Mahama, I know they are Mabona Baso in a day. Ocean appointment awaya. Yeah. Yeah. Party no one. And I have no doubts any day yeah. Because me one of my guys me nimu ha Opoku Fofi. Yeah. The organizer of this party, NDC in Wabri. He recently, I think he got an appointment as National Apprenticeship. Yes. And Fofi, these are the people who have worked so hard for the party. And they almost so na grassroots, no. Any more direct, yes. Don't mean conquer Kobusa. Nedu asara kura do nkira wanso. No. Na dey no afi do kwabra. It no na one net ho. It have always maintained as a party no hwe executives ni ye. Na hwe center ni ye. On executive at the constituency no me e nipa ankom na ye party ni sisi o. Yeah. It is already ni ye a obehwe from for. Yeah. Na ho ya akono no timi hwe from for na so for na will take care of themselves. Party no hwe na. I have no doubt. Okay. Nipa omo appointment so efe. You see omo e no omo ye adwuma asafo eje no din Abbas I say ye ni momo very energetic. Yeah. Baby I no din we. Papa na ye
no cre ne si wano na de asi mujibu kon ho no ka hu se ampadu nyum no se bitie ye wonti ye no e bedrum le bi no obepagya ne mu it's true akasa it's true it is na party bia be sofa no mu die no nka de e fe ne se the appointments has been for the party grassroots. Yes. And the more grassroots, you know, so no. Muna munim party fue. Yeah. Oba kwabre ha Joseph Amankwa. On the party, you say oba MC. Yes, oba MC. To oba MC. You know any part no. Onim the party fue oni omo ye adwuma. Oh, you adwun say. Enkwan no be say ja omo a omedi MC no obi animu asetena mu. Yes. Ubedi nensesa ba obi anim. Yes. Enti se ono nso so odi akire ma epia atrogo na me de foro be pon ono hu se still a bibia ama na kwa mu a e ho ne this have problems ni nyina ha enti appointees na futu ne se ba bia wote enyo ahofe enenye wu suku awako political appointment in first school na yeah the party adwuma energy political most political appointment in first school asembe na ken na wo mo na lisa so the certificate kakra bi certificate ama was is here obi wa ndc mo okuta times 3 mini kura mini asameda kalilu yes Sameda Kalilu and okuta PhD yes Sameda Kalilu yes it's true it's true a certificate in edema it's true sorry lawyer directors na buy say former pieces one catch say pieces the qualification corporate parliamentary candidate no now parliamentar you should be able to express president appointment now mama na okotu baba jama e wa kotia yes I'ma say no a hairdresser very good when JHS liver yes adentina wo contest ya okotu no party adwuma we reward who has worked a reward na the man irrespective of your qualification and position hey now make as MPP time was it Yaw Danso na bosome frɛ ho no Yaw Danso no so no mo ka bibi say like in terms of qualification near the day na but party no man who say why adwuma ma party nti MC no mo de be ma no certificate here the pre aban ma power na wan ko gisa position what you say babuji appointment na ye de ma osusu no obeye krachesem oh na say krachesem yes sai krachesem na wo na wo ye krachesem na wo power for Tony didn't know lawyer it doesn't matter krachesem nya wo na ye krachesem the is what you say first and foremost say appoint you say be CEO kai say Kenatifa national identification yes also the party no better yes and they are party in the power no on what na we enye adwuma enye fie na wakota yeah me kai sa the famous asem na okan no be kan okumasi akra poto no okan yeah na nipa bi wo didi wia no me a na ne refiri ni nyansa na ne refiri ba bia akoya fa so nya sa adwuma yes lawyer said the refiri nyansa enti ba bia wo nya sa adwuma no en na kira okwan afa so a tumi ne bae enti nipa o mo ye adwuma ama wapoto ama na fe de me party aparachic bi I am an appointment there I don't have any course because adwuma so obeye no en wa ye ne mfa so aba so na one day e man bi enyi enti e kosene na osene bi dia ye de bo abodini de so ote okay mama omi any chief justice nkomo kakra chief justice issues here say jo mama na jo be pam ne de pam na be pam but you say mo na mo ye political ade no emra ne say mo MPP ni NDC fo ya emra ne say petition ne kwa president em forward na president forward na o the lawyer na ba mani chirim o the petitions akodru his excellency honoma on forward. Do you know how many are they? You see, Sebe, president or a conveyor belt. Sana, more lawyers, no. Ebi say he's just a conveyor belt. You see, I didn't know. Say in consultation with Council of State. And Sana Timia. Why do we say you have to establish prima facie case? And yes, Sebe, me sorry, and I mean. Abekwa bidi amso ama church 7 se munu bi am dia koma president no wa for them president no ono no oyesu mu na nkwase asem na sabe yetu
So asem bia beba wo ho amo ahwe mu a ebe warranty the removal of an arm of government no masa it should be grievous enye sese bi nsem bia keke say any pay ye adwuma yi enfun so baako uba ha be ye adwuma you cannot tell me say as working with Sompa there hasn't been any error on your part but then warranty will dismiss because it's not grievous that's what it is enuntina so here constitution na even the committing of crime yes say obi eko yes muntu abayingu a yes a committee treason so because a yentu arm of government yes a constitution twice and a high crime and say an arm of government, the three arms, executive, legislature, the one that is supposed to hold the balance of the nation. Obia be dwane akoho no and the legislature, the judiciary. And the moment the judiciary will be carved into submission by the executive, we are all dead. We are all dead because there's no way. There will be a president. It is this judiciary that will pull the brakes on his actions and inactions. Until the moment Abeka say Chief Justice Binin near to crime or use state resources for per diem. So what? Per diem. Now why do we have, when we go to public account committee, what else have you not seen on here? A misappropriation of funds. That's all the X or the Y. We disallow and surcharge you and ask you to go and pay. So if you tell me Chief Justice Nene Kunu to crime, granted it is not even part of his condition of service, which it is. Next also would not know where you need it. Okay, let me say Chief Justice, and it will be a case before the Chief Justice. He's made a judicial pronouncement for which reason nipa na ekoti anana ya petition say all court no can dey. I mean, this is how we are going to reduce our democracy to. Na dey bu enkra na wa guru bo say makas me pan na me pan. Ti o makas o me pan no. Paya no me pan no. But when you use the legal gymnastics to achieve the end, you are setting a precedent today which tomorrow will hunt and hurt the whole nation. I'm for say MPP mu Charlotte say free ho. Na Charlotte say so. And someone petitioner and commissioner na mu no omo ka kire ye. Say we are say we are for say we are omo a wo kan ye krum a wo ye nsɛmtwerɛ ni asata. Okra mo na mo report ma ye TV. Ebi na ekoso. Omo na ka say ye sika no we fa say we so da bi Mekai Sule Amadu ne George na Opoku Amankwa and na Charlotte say. So what are we talking about? And are we comparing institution of state like the electoral commission to judicial to arm of government? Is that what we are doing? Adia ye be jina so dey two we no Charlotte like electoral commission boss no. It should be times 10 of that. And it be ACTM 2 Chief Justice. Yes. Enye bibia frivolity bia ne bia na what time say who jina so no wayi ene Matthias Day the day a random making judicial decision ye chi wo mu bo mu to 30th we are the lawyers are remembering that day I think the 43rd of it and then yes never again but the semblance of it is what is happening today. They see some 40 something years ago no justices of the high court involved. This is the chief of the justices, the arm of the judiciary, the head is now no on the slaughterhouse. But obi so beka say into the head of the judiciary no ye boni ame nka na o ye boni a ye beka ni aka ni yie pa na so
petition na wan kasa nsɛntwerɛfo yi aba abɔnten a mo hunu bi ne deɛ mo akenkan bi ɛne maame na no yie no mo hunu sɛ ɛyɛ nsɛm a yɛsi gyina so to chief justice ana they magana ni bi anya honest what if our prejudice ɛne wo sentiments ne wo association no bibia beliefs ni ade nyina fa to nkyɛn open your mind, open your heart, open your thoughts na what there be sincere to the facts. Send us so. And send me a year again. You general the two chief justices. A bay yana. And he said, yes, see a big now we so near to me the appointed chief justice. The president we are certain is that the next chief justice is going to face the same fate. The same fate. Okay, me nye boni bia, me nye bibia. Yes, so you boni. Now what to give a dog a bad name? Yes, but you be mad in boni ni aso akonfo. Ebi ni amo obi di boni se na akonfo na wo de oba na akiri. Na se sebe mami. It ain't stop it baby say o. When? It should not start at all. Let's move on. It should not start. And this is chance ekra. Chief Justice of the Republic. Sansana will be to Chief Justice. The stated misbehavior. A big Chief Justice, no, the Juma saw your beba, a big crowd of no abroad office. A big crowd of scandal be Manusi Sumras or Bar Penny, a big crowd sex tape will be a PP. Nyai will be almost out with the Fianca Kume. Anybody, show me who's a BB. We there sika bi yes am fan ko si court dan bi ni ade maame no yakọ nkrata mu wafa sika ni nyina anase sika no wawia bibi sem no yes o say boni bi modu ese wo te pemo hu se we there okay na nyesa bia mu otu kwan ene oye den ena mateloya na say yes the standard wey the executive from president to the last appointee who will survive Kobi Abeko who will survive now wo mo agesi o mo do tu kwan yi nam Dubai ni ade o mo ye shopping mo ni ade ye nti kroma ye na o mo nete mate lawyer George Papa me ko mujib amanfo say mo pe ensema chief justice ebe catch yen ye press conference nchichire mo de my chesa say eye pa na mo pese mo yi ne free no NDC government ni NDC party pa na mo pese mo yi ma me ne free no nwa unze e shase no shase e free baby nti yes ma na akonya nchia ye di kan eye Minua Abdulhamid your friend Jim Jones e wotafo Minua ware next month 17th okay nti ebesre okay NDC penifo because we NDC ni mapa okay 17th of next month July yes July or worry nti ebesre say baby amabunu wo otafobia no mreni dru na wo nkwan na ho de for wani munyam betachi NDC penifo ni na ebesre say mreni dru a tafo ya for any munyam emetenachi because we one of us okay it's very integral ebio minua Muntala Muhammad Afro also e wotafo tie okay we na nkwase ni wo Afrancho market okay obi a oton na ma de enchi so enchi na nam de amanfo petrol ne fancy amanfo de man no ono so tie na no so me boss Kefan ono so Bantama dwum Kefan no or into commodity business okay and one more okay okay no matter the quantum of bit my supply okay lawyer we institution or more pay and one best okay also Kefan group of companies okay okay in your issue concerning Chief Justice asem we am a desert lawyer can say eye boapayo na epese eyi ma me ne free ho ya boy trimopo na se me ka se me da na me kire se eye lawyer decision so me ka sa se because no matter the noise the law
is the law. Yeah. Me no can say lawyer or team is a difference. He knows the law. Yeah. No can say petition to do saying about my opinion. I say yeah. Our brushing off. Nebusa lawyer petition to do saying we need about my opinion. I say. Emudia he a lot of them, even one the onimu I am for no one come into current acting chief justice. There is a petition against him. Into see a castle near candy wumua and adi woha. Let's deal with that. Said the ose a woho no. A mirror drew near and 2 1 more. Then you have the temerity to talk about it. Praying the da proso. And they say Obia to me na man of quine say obeti matri petition. Edi abrel man penny near dream. A hun send be any so. Ono na actually the aban ye. In fact, the 1992 Constitution, Article 146, Ohona, a Chief Justice, Sa ubetime to know, Sa untimin to know, the conduct and Ohoneship. Lawyer is aware of that. Yeah. What constitutional provision and they are violating? You get it? Inti eye boa payo na opesa wo ye ne say aye ya agene say pese ye ni free. Say constitution actually say petition about my opinion last year. The first thing he has to do is to have a consultation with the Council of State. Yeah, yes, sir. We did it. The Council of State, you for the kratane the mom. Omonsu akonya so ombetrase no more say case no be prima facie which is a merit. Omonsu trase duaduam na no say no kre case no o merit, it has a prima facie. In today na say next is to constitute a committee, a 5-member committee, which yaye and yes sir, we've done that. CIS had no na ye probi nipa na. What is the chaos about? Did they work here any day? Why is she calling for a public sympathy? Why a Chief Justice? In fact, no matter the noise, the law is the law. Into public sympathy now will drag it about you money. It won't go anywhere. That is the fact. But Tanasi, nearly winning kita. And summer a one cretin, Granny Mobuso. Young baby, Lucreda. Immediately, a press conference. Who's watching the wine? Or press conference, energy now. Or the ma a yen some trifle. Farmer committee. Farmer committee. One actual. And I wanted the secretary also. In fact, in some workers say a year, baby, you didn't ask them. The bonus. Is it not a public facility? Is it not a state facility? What's your uncle? Now, uncle. No one basem, and now uncle in Yasem, I was a dana. Nsuo foul bar, unimunsu. What happens? A DNSC. Ubia your day. Huh? A DNSC. I saw wakwada no wura kitchen no wayi nkwam na na ne papa ana ne maame abafi wura kitchen na no watiam kwaku ubom se na yebhihye aba esa nse unim de waye no kitchen hu dede na maame what happened at the NSC? Just take your time, attend to the committee, respond vividly to the committee. I didn't think about 4 years. I said, "Eh, na na do danko akofo ene de ma me na ba nti ye pese etu no tete ye hu no e obi a MPP de na ba ye ba ya promote no ya promote no as IGP ana enti sa no shi no ana adwene na e da omotrim say ye pese edi ma be ne bone no is neither here or there mate ye bese say e mra ene di agu akwa in fact the law is the law okay. Nobody has violated any law in respect to the SC. Yeah. Inti adentina mom to boase. Nye wo ba bi asem be kwa kwesi.
adentina immediately mo dwene se boni bi besi esa se boni bi a ehye kukuo mu mo pese be ka ho asem ntino mo fi say o say jana asem na shase e kire na wiye on the note of this asem na shase e kire na wiye we e wa dwene na wo Mate e beto aso madam ase oza for year sorry name ma menye birthday si quick na sports team ni nso muntu aso happy birthday to Julius Dankwa Julie and your birthday woo a gentleman in Wufia say was 60 and pa Julie happy birthday to you and a blessed birthday to Fletcher Eduyebua aka Kokosechi hey Kokosechi Fletcher and then the birthday Kokos happy birthday nana Kokosechi yes ye ba Sompa he nipa wa benefit pa eye Kokosechi and eyes wa benefit pa che ye nyina Kokosechi mo and a happy birthday to Dr. Kwame Afriye the CEO of Green Shield Hospitals war a yeseshi we also from a Percy doc happy birthday nyame unshira pa and a special birthday to Ernesto say ata Afriye or chra no gold mines na otifeyase and that's to happy birthday and a happy birthday to my daughter Mrs. Charlotte Boatin or a lecturer or Aguna Samai midwifery training school papa Biggie a unblemished white so Avagus also a happy birthday and a happy birthday to highest Odogu of Accra from Systematic. Happy birthday to Tieflos Odai Manasi or the Ashanti Regional Police Command Regional Highway Patrol Unit and Owotio. Happy birthday and a happy birthday to Florence or Bainfusu. You are 36 today. Happy birthday Frank Edu and Emma happy birthday now. A special birthday to Harriet Sewa, CEO of Sewa Collection Asante Aguna from Ketchri Obi. Harriet Sewa happiest birthday. I'm saying for madam say mote mujibunka saso and a lawyer George Opon mote nenka and I say sports team ni sum atwaso afria. Yo, my catch they use Kojak quality oral care product. Today Kojak charcoal toothpaste. None almost my head. Fanano man. What up now say agent? Hey, Mrs. Aquano. Oh no. I kick it listen. Edia Bain, I kick it with say. Now one take Kojak P&F toothpaste. Any on the mouthwash no. Ye free hand say ya kona kope bito esan sen ho nye na kra e bo mo se typing from mo se de ye wona me ni abe ane enfo si endi agokra efi say ebetimi how dachi infe duase ni aye di procode ba adwaso eni eduro bi ensi akan no sanso na ye di Kojak oral care abedwaso ede musronko ti say Kojak charcoal toothpaste emma osinye fita nemma na hoden Kojak regular fluoride toothpaste epueho emma osinye den nemma onum so yehwiam so ye obi so a osetai fimfima no a wedi aduane enyu anasa ehia odiane Kojak P ni Kojak F toothpaste eni ne mouthwash chichibika koje odie if you say Kojak nyama so de ibi quality keke Incratway FDA Ajatu Eyema wuse Omani ya woman Omani ya mama Nana wakuafo yi afuye na saduru hobi mu enti wo dwedwe fertilizer afiwe yi ube yusu ana esan se afra se fertilizer wo to ye amwa wo no na ma wadwuma no anyina eto ape onobaye no antumi anyini na nso do so e ma boka ene atunda fertilizer papa abadwa so de eno ane OCP fertilizer egumu ahodo akuafo a modo enobaye ebiti se atoko ajuo emo ene atosode ahodo no omo
enkoje OCP MPK 15 ana OCP MPK 10 akuafo a omoso edo legumes ebiti say soya beans, peanuts and beans omoso enkoje OCP fertilizer a eye TSP OCP fertilizer ebusu wo baabia ye ton ya onyoma e wo man Ghana mu enoti atufo enfre 0555 909 437 ana 0555 909 433 OCP fertilizer papa OCP yejina ho ma Ghana and Africa yayo. Start your kids' day the right way, filled with confidence to take on any challenge. Pepsodent Kids contains the right amount of fluoride and sugar acid protection to care for their developing gums and teeth. Grab either orange or strawberry so they brush with the sweet flavor they love morning and evening. Pepsodent Kids, giving your children a bright smile for a brighter future. This show no be dan ho te se kwaku tai voice na show ni wa ye fe te sa confirm onam fam ko IMF na kadu chulo what way Minister IBJ executive producer Kukua Veronica de Evergreen Jando Akose Sumo Elizabeth Tona Oba ya Grace Baby ya so you are worthy to Grace Mensa Ketra Ho Fedua say the mama no baba yara David Rascal Fee Ekoba Jesse Sempremo Anasafo Kantanka Calvin Concransanso Papatos Yani yedi show ne Bremo Sompa 90.7 Sompa 93.1 Sompa 101.1 Takwa and they Joada Bofoni ye Gabriel Angel of Magic and Prophecy Muzurumei Assalamu alaikum Utanina Atabi what a blow I don't want to be that name I was so for City over Rafa Hinini I'm a cranchada zoa also of Mammy Premier Asantema Jimmy Atumu Amami Defo Wobapa Amisa Osa Amajima Woman King Pam Dede Awuriche Oba Seriki come on for from Yame Mrs. Between Sodre Champa Plus Otafrija Ediana Ba Abrampa Mensa ya Don Ewie yedini tuye ho ai ebusuafo amudi echi o Facebook nya minhira mo pam na na akwa de pa public Vanessa K mami ebu asuama abrewatia emamo aha ima salami ensu ginemu papa maglove magi ane mami efie nyame boa ben bright shadi owusu mensa Augustine Dankwa Patricia Entry Barbara Sari Ando hey Barbara has been a while you know Reginald Adakabre Portia Asamoah and so ginemu favor papa bi eno adwo afojo Letitia Nambia abaya ne wey get na obeji scan away ufanimra face
Vivian Oklu. You know I drove for Joe. Jennifer Pokno Quada so Riley's cuisine. And so Jinamu Papa. Lion Rock Big Gaps, bro. Yedamwase Lebene. Yedamwase Mary Watson. And a woman of faithful, you know, the Lord is indeed our victorious banner. Comfort Insia, Margaret Asabia, Elizabeth Ephraim, Yeboah Maxwell, Cash Little, Dorothy Achampo, Anaya Kansa, John Baden, Mavis Konadu, Yedamwasi, Gifty Nitoto, Inaji Evelyn, Pascal Adams, Jemima Odro, Osi woman of faith, the Lord is indeed our victorious banner. Richard Amo Godfred, Yedamwasi. Amenyako. Abronoma. Want to say? Maniso, bra. Sompa FM. Somewhere. And I know there are some dying. Obey sin, but once some account. Once I cry, so. Well, as I in the papa na. Na crack it to a coffee me, say, grass in tray. When should I do ni kakra? No, was sheno, braces, why? Yes, sir, but I'm not a water. And you are one more no fight a mock cow. O cow. So what channel? Now you. Ya papa bi wo America. Your friend or hina mwako. Ye will show no na was send you 2,500. Or see and found go to a jumem. Why now, friend? Nedru. I be so dead, you know. Ye feedback in you to be from Mami UK. Nan and Kasai. And it's any pictures anyway. That's better who. Ain't he Nyako? Or say your mouth 2,500. Now, your mammy being so. Aha. Also, a bachelor with Juma. No, my baby atana. Take your persistent can or bremai. Would you be my mamma or day? A grand go to school. Now, couldn't there was some penny near the scan will be cheer. Now, we started with Jumano. What? It's a grandpa, mamma, no same fan randa bay. Near no omano why. It's no dear kind or so would do banneco. Come out, mammy. Not any to school. Now, Fioba. Now, Benny scan or be to school and one money be. Say be dear crown or be see. Na abuaw why I be jin kamayen boss crying we kakrans enti wo betwen ana papa no this can buy a friend or hene amoako enti danase or hwe ya boy ya ba Sompa anya okese omo adwuma we enkoso nyensua medawase bebre wodawaya na Mike ni enzi so kan foforo your friend da ohina mwako America dada ohina mwako America pachesa otimenka nyame nsua nyame ma wadwuma nkoso nyame mbia adwuma poma medawase pa de waya ma nyame nsua nkoso ensua bebre medase into the abrampa and then money nkobre man no na monkohwe de besi na ochina no mra na yenya no kwan na onfa kra ne nkomra wate Jabronoma train why you ebusia case aye bedi eya rehosem very emotional and ye di case miensa ibon pai se benya brena yedi ni nyina ya maami bia ya ewo London na Abraham pa o se 2020 ena maami a wonim se ne maami no maami ne ka che ne se nye ne ba no na yesi yesramo swami fo amo hye 1980 sinim na maternity bi home bi wo swami I friend no Providence maternity home ti maami na o ka se ma chere sister yi o na maternity home ne ye ne dia o denya ne ne dia akola apecha ye de ntomago achichere no abeto ho na ono ye midwife nti ohun sakola no ya wo no be na mienu 2 days and o fa no de ne kan ne ma ho tete wo ma nti ba se ma me ni jae maternity home adwuma no ekotena London to okoye no de
le akubai way eni ne ma no eja anadan for Ghana eche no obesesa wo nyina akọ to ndi onim so ne maame na yeden ya wanyi ozi 2020 ena maame ne ka chen senye ne maame no na ye chechire no ede ne beto ne maternity home enim na wo yare eso ka no krechire no the sister ise no mu no omutimrom ena nipa susu so no de akra ne beto no ye frɛ no brago no no so te soame enti soame ya move pictures ni musuma ye ene yi no ye sister no oni ne nkora brem ni oni oya akora no se we ye frɛ na amakonadu eti soame fo ya na munim se maternity home bi wo wa ye frɛ no Providence maternity home ehon ye di sister ikoto ye wo bra ne ya wo no 2 days ye den to magwa chechire no na ye se ne maame no entie ne se ye frɛ no brago awo no te soame de ode ebai ekoto ho no maame ye nyini o foto o London o hihya ne maame no se maame ne kranti asia o baby ye frɛ ne brago soame 1980s mo ode obakoto Providence maternity home anim oba na nyine o wanya 41 o London maame a o share no na ani na bro watete no se bade na kotena brochire no wakam nukure e de akire no ti yesre maame e frɛ o brago 1980s soame maternity home no yesine wo mrom Providence e wona akoto oba itwene ye ono de wa ye nan ha no se wonti asimpo a opeso wo afia wo firim because they say ni papa de wontumi ko busa papa but maame na ebo udin se according to no osene ye so jamom ye ntafo se no de yampo se nyampo ne de baako ai bi je mfra no maye ne afa mum na onye ko ne maye eni o ai bi ja fa na nima wa fa na chi afa mum na won fra sister ne maye lende no eni is a champo so mami me da se asema ya wo kan ya rahusem o ya rahusem awase kura achime na mami ya ofa sister emrom wa ye adwuma papa because ashton for I want to not do no ewo sa Providence me mami kura ko ne mani bi ewo okay just how mami na wo ye adwuma papa okay abadaya nkasa enya me nwanwa ese ofa no a ya wo hwe no na wansa anye pesemi nkumunya anye se bia wo ka de aguga nani mas na emom no wutimi hu se onyame mu no tumi wo ho entine piane se on ka no kre no do watiti ni ye amane baabi agina but maami at least na ohunu na chi so de anyamonyam na onyankopon na ma no ahode a wode tete abofre onya odo ema no asane me wese nyina asie eno ti maami no waye nyame so adwuma anyame nwanwa because no wo abadaye pa ya fa nkora brem picture ne busu mai fo kra wo kra nya da na no so wonni bia won hawo eno mo ne ade waye ade papa nso maami gay so no waye ade se ne maami ekwe odene France won de so wonni se ye ohia sem se be ma ahwe ntino yes ano obi anim but gay so no wo press say obi hu ne maami busuafo no me so mani age ne ho pa se maami ne tiasi o se won tiasi o se bi wanya petre se na mafo ya enka fe na obeka nsimo akese abrabo si aye bi na nsen ya ye hunu no ti ya bompa ese we nsu ye be hunu minim ye se akoma pa ya maami ne dia ta eche ni akora no so de suma ya won de ne hello onyankopon oh hello maam kwadu ayo good afternoon oh yes mama ete say but yo also want to say erade adoma ye pa na ye nkomo ya edi ye ya ena ye pese obono tofa summarize kitua bi maye na ya to atomfna memu
if you are chana kono yamon pie and yentwe results. Yo, Patrick, me does it. Now, with the man is short. Okay. Now, you more Kumasi, in Rome. But me, you know, now, me say, it was John and film and one and film. But me need drew in Pempen Subino, me beer around 37, hono. And me mammy, I mean, no, me say. Miss Sano obi de me beto ni fie no anim na obo police farmer ne say obi abija ne ba but omo hweye ya omo hu oni akro but o say echire no information ni say maame no na ye friend no brago na oteswame na me maame a me no onno wa frame offering last year. Into my try say measure Emamia or woman. Me started in 2020. My sha me so I'm meeting me afa. Bidi huno. And me debato when him and I will say more radio no there move to me abwame because my boy and kophobia into no Pesel or mom between no so obi nim ho asem bia anaso obi tumi aboa me a anka ebe me de papa mam kwadu me pa che o say said ye wani abri a ye nyina ye bompa na me de me gidi sasa wo maame ne kwante ase a wo behu maame abusuafo se wo hu bibi sana wo maame ne te ase a wo bu nkofu no Mama Pacho there because it say me timi take time acting as say ahwe abrabo nimu and I mehu say obi wo ne ba ontimi encarry for 9 months na on to ntwene for no reason bibi le see and I we aso ye na so no ye ko in social and ne de bia na ye make it good e be a decision me kra ya my influence will be make it good decision. It is me here so will be able to forgive me. I was saying so me to boss and me tie on also story no. Na me for before in a edikan. If you can moon and person me hu baby I'm free. And that's and to come na me person me no kokon. Baby. Matemam kwadu. Me do besia na me say Israel nyameti asi na de bia ye gina nanimu bompai sa wo maame ni mponi ho a ye behu maame abusuafo why oh me dance ne be ye ni jesem ma ye nyina erade nka ho why me dance be bring me dance Sompa nkomo get results nyamenti ye nua bay o London all the way na ode asemu ye abedai enti yade hia mo wo emrom ene soame 19 or say ni date ni 1984 na ya wonu 2 days na maame ne rekoto sa Providence maternity home kwan na no yes ye frɛ maame no brago eti not soame ene ode ne koto mrom eti yesre soame fo maame fo papa fo ana munim oba bia ye frɛ ne brago a munim so wo ya ne ba mo ahunu akire kwan mama ye wumo na ye nyina ye moa na se maame ne te ho afan oni wa ababa we at least ohun wo maame abusuafo na nakoma entone yem se champ ofesi na Abraham Pamre so maame me da se ena na me ka no ese akoda no sorry sister no waya ade pa hwe akoma pa ya wo question no wo se nye retaliation na emumu no from so de e woni pa and na make say obi anim the reason why ya maame de akra no to say ya ho kire se be ma na nhwe no e na ko ba ne sa eno ala ne so na girl no so no sister no so no walk anti no ne ye kan say se ne wodi atodwane de minim yie se adwempa ya girl no woni nti no onyankopon so be na hu abusuafo no na bibia se nka wo ya wonya anyeye no obetimi kra ye ne maame ntia se ko obetimi aboa abusuano so for maame me dance na rampa
Malady, bedasi pi nyamenshira. Ma onyo kesinenye. Malady asema da hono nyasem ketwasa. Ye besre busuafo. Malady, on se swame no, se new swame abeka ho. Anka ne na swame ne ye kwa ho ba bia na Sompa wodada no. Enti se mfimfi hono masem na ne ye kan. New swame de akire na na nemrom ne so wan emrom no ewo eye udru kwame ntwi ho a se emrom na na se o se mrom ho na maternity home no anye kwame ntwi duru atitibre se ene dan kura me ba bebre se so ame asem no ka enrom no de na hotel nye mrom o se mrom no wo kwame ntwi ehia mse chambo so from me pa cho emrom no ye wo emrom castle and a runabout bi wo ho and about my hini fie ewo ho no mo it is a wusane a na providence no so no na wo fan ewo emrom ankasa batman hini entam ho ewo na ne mrom batman hini wo first wo sia bosan eho no nyina na ye emrom no okay lebo mo area ho na providence e jina ese so amene de na abrampa na no ane ba bia na ewo kakri okay kasa ti akire na news amena America malady sadi we na ese efititi o ai so obi be wakoto ne ba twene na efititi malady ya na ye bise mo se die nko an na besi watime de akola na hye wo yembo so menkono malady bo so menkono kra emu adu nom eni mu ntasu titie ni nyina watimi afem wo awie ka bibi ni a wo abusua faje wo mo se sei na abrabo na kɔ wie etimi kwa akɔpɛ bibi aye na mabɛhwɛ me ba malady ende maame no antwa ye o antwa ye kra na ye bɛsrɛ abusuafo ene adɔfo ehwɛ Sompa TV tie Sompa swame o swame brago maame ane efe ne man brago 1980s 84 85 no mu amunim no ebre bi be edu ya owe na ne banka ne ho ode ne kɔto o se otis o no mo keka se o mo yenta no be jaba send ye no kuro send ye kuro ye nka de ba ku ye besre abusuafo ye maame ne papa ye nananom madawroma mo de share abusuafo we se no kura na o se swame ade shi busua no kura o se yetimi bopia wo mo se swame no eye ayemfo omuno de dodo na behunu empanifo a hya ase wo swame ho eni brago kro no eni so betime pie nti omo we no yesre wo mu akra na ni atutu agu ni nsam malade abusua no wo bi kura na ye de na wonni bi sese ba bia no onim se na busua na ya ma na hu sese nya na busuafo no wo mu ba maame ne yade o maame na yade titinde na kwatra bo ne ma na nyina ba so malade eno wo bi na ye de na wonni bi ti e besre man brago se wawuo se wo ti ase o mini se ni ntikafo ho onuanom ne nananom abusua no bebre ho ema bre bi mote se maame no ne ba firi ne se bia wayera anansa akra na wu onwu ya akra ne ti ase 41 years or landing sabre o hwe na busuafo o se yede ne kono 12 years na de ya me fene sa abram penura me ne kasa ofie no na me busa ne se emra onyi no hu se maame ne wo mampanifo e no se ai enti a kire se emra maame ne fa no maame ne mani hu se onka o mu na busa ne so mu ye bibi mani hu o so ma nye bibi sa da maame ne otete no ne ma no nya me hira mu papa hira wo mu ye malady enti ye besre busengu so bonkai we me fan se nkai no obi a oni man brago anka ne no eye osuame asem ye kana suame asem na ye ken 84 85 emu ho maame no woyi ebesi ne ye hu ne ba ene akra na nyini na malady de me kan se maame no onte ase ba bi owo bia Nyankopon fa ne kransie saa de papa na sensempa odi ye mi se nyame be hwe ho ade nato no kukum ebi se so be fu obi ade aye ne yie se wa wo de an malady nentansi de ne de akra na opam na menasi abonten na de anya ne de an wo je abafie ye maame nyame nhyira na ne ma no so pia nyame vanisi Abraham kukum ai na ne ma no so malady ne ma no so mutie ya yesre wo so nhyira de ma wo o se o ye so obeba auto ne kra na ne nuanom ne se ka hu hia onya chede no se da bi se ye ya maame ne ka kire no o pesa at least o hu ne busuafo malady no de o ifiri manye yie anya bia no enkodai o mu asemba o mu nimfi o mu kowuram o mu nim o mu ofamo o mu nim o mu nanamo na me ne mo na me kose wowo anase me kose busuani eti eno de o ba nei so ba hwe na busuafo malady o nyaba benta mo fo so yade enamre akonkonsafo yanke be ka se he maame nyo maame o sana na ko ka kire no na me de ya na me nti nipa biase malady enne nipa ye bone a wonwene ho onse mbusa asase mo efititi na se titi ni nyina na ya to nkura atwene da bia o
and the besi 84 year nay akwenya 41 years malady and ya na ye dia yo ya na ye dia nti sabi ensuo na wonom kura wunti mani bi nom ama kwenne na ne atutu agu ne nsam malady asem a wo ka se abufuo ma we ma no megitum but I reward de edo be hu na busuafo ebe hye no so hey se ti se me wa busua sei ana maami de me fa kwan sei so malady die ne besi adie ne besi se ma mia boso me nkrom de na to me yam na malady me se no de ana ma me si pe ma se mo sa de we hu no to magwa chechire na akoto na twene oba benyim boso me nkrom malady enya asem ketwa emu adunum aduro kra abamnum wom enya asem ketwa malady de minim bi ni se ade a ye free se ye nyim ebon ye no se nipa no nyim na ene ni hwamo na wo di we nyina timi awo boso me nkrom se die na asi wo abusua wo frim akoto na twene baabi ama na nipa ofa no enya nipa boni amaledi ka akra na chi ayira wo ampo nim baabi a oka na sam de akọ na enhran kan rade se wanya maame ni di brago ne de maledi wo fie bi wo no mo a ehọ ana yeto sa din no ye wo fie bi wo wa etesa enti osuame eni ni usuame mo a 80s no munim se maame bi si so ne efre ni brago ebe ball life yie papa ne efre ni brago owo ne bre bi du ne banka ne ho maladi ya no ya ne tim di hu ontro no kwa kwatwa se bi akromfo age no anaso akowu enne ya kra ne muyi enti suame nanom atrankonya suame adehye mu na kro ya modia obi o ba betrem ya maladi wo mu ni no obi a wa betrem wo suame a oye wo tama bi ano suame adehye busua no wo mu nim evi se ye ko empanifo mra o mu ka ho ye besere nanom madaroma momfoma ni to fom na fia bragu bia firi mu wo eye ni suame na o suame no ye monwuram akra ne hwe ne maame maladi asem na awura ne ka ze ne brisem esan awrehosem se ba bia wanyina duafe no ope na busuafo awrehosem entiman bragu se unwu ya sa bredem ni so ya abrewa ya wo hyedem ne nana no abeyi nyini ne mabia beyi nyini muntie ene munua bi munua ba kwamba o ye UK se si o hwehwe eye ne maame eni ni nua no de onkomo no udi twi ni kra heda nya papa sa o so ko no se 12 years o mada emso abada okay no ba o kofio no de asem ne kodan enkran radio station fo bi e ka borofo no borofo na maladi borofo no enemu asem kanadian we wa isa de borofo kwa be nante ye ya santimem no maladi obi antiewu enti sabre ye kachi na ma abusuafo atie ye sremo ye nsagu ye nsem sa koda ye frɛ no ye mam kradu sabre ne maame no wo hwehwɛ no tu edin no se kwadu ne ye maame no fa no ana watu ni din ono de kwadu no ana ode to no ayarwa hosem maladi enti sabre se se dai de ne koto ho a omhu no na memenda ana om de kan no tu ya nye memenda kra ne wo no enso da ye hu no ene memenda nti no ama kradu ye besre eye ne wusem bet ensi ana fa ne abre ayarwa hosem o 41 years maladi ehwehwe na busuafo eti suame o suame mi da de gina wa efimfi honom a eye chief man mo side ho nyina ba bia suame ahimfie ewo ni nyina yenim se ho ana na ye o suame ekire na ni suame no ba be kekeka ho ye sre busuafo 41 years die minim se maame ne ntia se kura etikafo no ho ye sre enansa na ye be pon no momfrɛ ye number no ye 0509 438 507 0509 438 507 momfrɛ yen na ye nyina ye nhwɛ kwan a ye befa so 1984 na semu isi ye ababa awi ye wo no ketwa na mienu ye koto ne twene Providence Maternity Home wo emrom na ntie ne se ne maame ne ye se ne ye frɛ no brago mam brago ana wo soame eti se wo maame de brago na wote pense wo ma wo ne back se yira yo se die yo moma yente yenka yente monka na ye nyina ye moa se maame ne ntia se kura abusua no mode hie o hwe mo kira kwan maledi ana sankra we mu se no maledi se de nyame simo mu yeye no ade bi omdo omsa be so mbi as maledi yeye o hwe se wakọ osa no se video omde pictures ne to so no ba bi ho no oje award bi se no o sha tara oje maledi omusua de omu hu de omu pesi omu ye bia na esi omu ye eni esei akra ne de awerefo na esra dofo se ba bia ne maame ana ne maame abusuafo bia no ye sremo ansa ne be pọ maledi
na mu wa rehye mu oh me de ye hu ba bia sister maame ni wo kro be hu nchika chika fo ho ansa na ye be sore nko e hu ni nuanom a woni wo se sa pepepepe wa hu se moja moja na e kasa no minim se ye be sore ma lady na ye hu ba bia me ya ba me ye last born ni obi ko wo yi e na o se akra ne nyene ba e na akra no e ya ba mu anti me ko dan ko sra me ma me ko e na akra no e ne nam ho aba me ma me o na ma me sa ma akra we na wuni ai say nyane be na me fra akra me we ne nan egufo na fa kwasia enfiri wa meje uba behu abodam ye nan eswa ne egufo esie papa efiefu pepe na say ejimi beje uba fejimi beje janto ato na wo ye male di moja ntimi mi se ye be sore no na ye hu abusuafo no na akra no so ba bi wo bia nani age obaga no wo hu se fie we na mi be wuram mi wo fani male di adie akolai wo mama mo mehwe no mema na sa wonu kra na ebe bosha mo abusua no enti ebe sere mo wo a wo free se enya wo de hie so menfa amerika bia ma oba na se ehunu akire ebe hawo abusuafo kan ne yawie wo mu no mo magi wo mo de hie na akra ne free abamtomba wo hunu fie a okwa wuram se soam na mo da tie o se nei ye pepri kumaze ye tutui mo tukura na nei minise mpanifo a ewo soam de maledi asem we asem a o mbekan na ye hunu kwampa ye de befa so ti number ni 0509 438 507 na mumwaye na ye hunu na asem na awere ho case number 1 Esther Boamah complainant esreso kumase wani yabo ni kuradu nanama nso ye complainant wani wamo bo ni kuradu kwa Boamah kwa oda yiko oba party say ya Bible Quran be focus ya kasa preko shina apu ni bodu apede ba so me pe Bible page kwa ya sorry ba so me kwa assemblies ma yesum lade obo asi aso dem church awowo ya wagbagu tirisu kwa aso dem da be e de ba e da kosure na bodin eye me na nama ikra Bible sa sama me beken ukre trodo minitro onyame boame oda anama sembe na dia be da ma me awie die boko so nya boko sa abaya isu adwuma wo mi sister me di na chi ho okay timo ha no frame so wanya abaya bi osu adwuma but akwa ne bo nkita sika enti yesi wono anesa ma akwa na aduane akopum so okofie na mi san say ano ne ho anete mame oba na mame dan ana wose wone ne papa na me say ana ne papa nya adwuma wose ne papa ye adwuma na fie mpo mu ne didi anwumle omo ye miensa no mame we o mame we nso a ye bi sa akwa no asema wose omu susu akra na oja omo ho dadaada wonsi ho biem ana me say na enti na asole ba ono ne guy akra ne ko asole na blan na de no betu adwuma no mpo nya ne papa mpo wakwa adwuma no mienu miensa ne papa si gya na ko pa busumi adwuma na ye adwuma fa hwe unua no mu mienu no papa no wa bia busumi adwuma ni bi nwanwa akra yinsu wan ko school ense sakra mpo ni mu ti busumi abaya pani mu ya akire wan ko school class 2 no ko school no dru ye wan ko school ntokwasi enra mini ni nua no odi na chi papa na bu na de mob awo akra ne da ho ade papa no fiewra no anopa yi ne fiewra no se asam no de won kan bi no ko kan bi mle bi ma du mo papa ne di ne yire papa ne di ne de ti na me se nka akra ne nham na nka me fa ne nko hospital fiewra no se me ma akra ne no ne papa na afura adwuma ba o me fa ne ko no mani na no pa no abewu a fiewra no ene se se ya se ofle se wono na ye flesi ni suma no be fa ko na papa no beto a enye ize ofie o ene se we wa ko we be twan saka wa opamu obutimi bu o mo pamu o mu nyina firifie kura maya miensa obedum ford na tedun afi ma nsu adwuma medofo mane metra me ba so no abeto a betra se abaya fefe mo maame no mu di nkwase asem Ghana wo ne wo fe ye fra wo sei ye fra Esther Boamah edi ai Esther Boamah jai edi o wencheche ho no na de wo botena tena na ade kasa jancheche ho za no kasa ene be yire ne aye brofo ono school na onu ja school me so no be brofo slides wo mo wana mane
What's your flaw say? Esther Boamah. Mauniso. Mo papa what she we? Bacho Chakaka. Mauniso Casa. O Chakaka. Ono monsa. Edia na esi ofie Sunday no me pa sorry ejuma ne Sunday na ejuma papa. Edi ejuma. Sompa FM. Ti me ye ma de nyina nka ma ye. Wo kwa nya so de. Age assemblies. Assemblies for mo pedan ma we. Assemblies for dem come ye good. Me papa attent. Papa we mi chia o. Nti me point na me senior ma. Me ye bibia we na me say me ko. Nti me ko no ka say ohia mo pona no say akobra. No one come. Mo papa. Papa. And I watch say Saturday ma amba fie ntem. Na me so ejuma bai. And we any nyina ne anopa na ejuma amba. Nti anadwo na ejuma bai metimi ahye nails eye nti na me delay. Nti ma amba fie ntem a de fa che me bi nsi bi. Nti me ye na o se me ne me madam hihye ho. Chinchina me ma madam ni mbehu no. Nyame adom de obo a me de me betu. O madam mehunu na nya ndey. Oso madam mehunu na nya dey. Madam mehunu te said de obo a me behu no ofie no. Na me so madam so ne me beba fi. Nti ye mre. Nti edru ho no ma na o ye say wana Sompa sa late nti kuma ni di ketso ye last wo na epani ana pachan wo was saying mo 18 years 18 wo maami wuni no oja amugu mu papa no so na mo was saying ni yesu sa ketso na kra no na say ya rate na wabubu na wo was saying na me be that age le na meeting kai papa na ni was wo maami no wo wai me my mom very my kuma kuntase maami yesika se na die kura aso asem na kola asement se so a wo bepa mo aso be cheche onwa gu yeso e cheche wano dada pacho brema is kuma kontase brema is kuma kontase na no so ne no so ne prophylization e so abem sister wo krant no kasam kire no yesam de me pam na manako ne ani able ne tia brema contrans ne no central region na PC ya PC appear for the Nucromo. Bremesi kuma. Na se wuni no ye fantini. Ya friend say. Wa ye fupa. George Nesiam. Wa ye nipa fun na wa bebre. Wo kra ne wanya 18 ni. Otimi ye nyame anim. Eti umi ensa nyina. Papa no wa bre sister. Bema wotete mama mo ye sen. Aje papa ko ritimi ebi mu ni wa mama de bia o mu ni wam ana what right e de urade ase enti no papa no wo se munya ne de papa no sise no ne onene mpacha onene de no pache se binja ejumasuya no na kama ye bosu me ejuma de abo ankuma no school kom no na wo papa no e de ejuma o ye latest form o ye ejuma latest form no si ja adwuma na kopa busumi adwa pa bia ma acho dabi wunua na ede ne so abo na ade ma obunyina wo no eno na oye se na se ne kasa oso oye kikiki na keto ne se danya abotre ito oye na ode a brush stick ebo na ma emububui de wo word no fo ne mfi ti ade chi na mka se nana unko school no se akọ me honam nyina ya me ya mintime enko ana oda ho no ena de odi machi no Juliet no insa bi agu no ya ka o se enya de obeti e kan me o kan no di ku me su enne nti me kwa adwuma bae na my late madam pamome ana mbusa Juliet na o se afedi ne papa ti ase so de ne be hospital nti o kwaje report wo madwuma maba ansa na o se ahwe a onfa ne nkonni e be nyam page na se ba wo be hede yenye de na ma say Jumano, me kwaya mo fast de me ko tum no all moame. Na wa tini afa na ko tum no bi e de na ko tum a ne a opa ne sei. Ti on support me. E tu kwa Juma na. Oh ma miska. Woni di. O madam, nyame hira no. Nyame hira no. Na Juma no ofan. Oh, e magija road. Eni se na okwa papa obekun. Won so abeta TV so akwa wo mo na won wale foforo eti mone ne na wan wuru na modam
ene my wa me nsa mo papa ti single room my wa mabubu mo nsa papa no wabre ye pressure wo pressure wabre besi na mo maame no obefrɛ so a onse ni scanner se or hardin said ye na ti sade na obefrɛ na papa na ko wo maame no wanfa ne picture ama me picture na ka wadi ade to so na obi ahwe no ne number no ne DP ho no ne picture ni ho oyisu ya eni maame na se nye papa bi wakɔ wale foforo akɔ wo wa wo se no wato mo magu na mon kom kro mon ko ntwane papa so ma yenko hoya I'm crying mama no your friend say George Nessia hello yes Madam Georgina hello one cafe Madam Georgina Nessia ma Awaya Madam Georgina Maha. Yeah. What then? Ayo bajoko sefre. Make a sefre kumase. Your friend so for mammy wa hinini. Wo baba you penny no friend say. Esther Boamah. Esther. Wo ba ni Esther Boamah. Yo wawu. Ai wawu. Ni ese me from Boamah Sompa ya dan. Okwa tuma ka abo no. Yeah. Na baby o sun adwuma no. Baby o so da do. Na oba no na woni ne kasa. Woni ne kasa. Woni ne kasa. Yeah, na de ba so be okay. Wani ketuwa ni nyina na ka abo wo mu. Sa ko to de na ma. Ai, me ya nurse ni na maflawi. No mo kwa ba. Ana mo kwa. Wo kwa dwuma na ketuwa no ne ketuwa ne nam. Wo ja ne kwa me na ko school. Eti wo ba na wo ye dai. Because wo papa phone no ya fredum. Wo number ni yi ya atomu. Ai de ba se mene. Madam. Sir. Enkwala no wo besra o madi sei. Sir ma ta de ba. Yeah. Adam. Le se de ba se okay. Me say. O to ba ta ba di se. Yes. Wo ba hwe nkola no edi na sei me pa kire sei Georgina me se wo ma no wo mti wo ka edi sei Sasa ba fa na me ba mo se nja ba bi a to ka de mo so bi ti abe wo se nkola na nya wo ba wo da ko de ko ani de ba yes daddy sasa de ba ko ba ti abe enkora ne nya wo ma no wajimi ana abi je sa frene aferi wo se mo kura nya ne mane mo mo ma me no se nya ne mane mo pacha ni ma me no dia wotu a uyiye kura ene sei wunya serious o for some sole kwai David na ya odi asama bakola 18 years dada ho professor wo musu Christo no wa school dada ho na ka wo obi aka wo popna edi baby fo atale utine ho safa no George na siam ho menda grosso no ma George na sir mesin kwala no ti wo nka edi sei sir de ba na o ka sa de trabe yeah yes me ku ta bo ni mala
Eni Jimmy. Ah, never to okay. Wo ya na waja wo man ketua we ho. Ato magu bema so. Akwatere sikuma awale foforo no. De si woni bema ne ntam de. Enkan fa ye ho na wo man so e. Wo man so e. Yeah, you say. Yeah. About no. The body about them. Yo, medase why? Dear soon, you any Ubaba see you, man, why? Ubaba see you, why? Yeah, you wanted to be man as well. What was the good one? Georgina, Madam Georgina, wo bani so ni wo kasa, Esther, enu ma mi kasa. Hello, ma. Na dia wo ye wo me enche se wakuom. He wo ma mi no kasa kasa. Hello, ma. Pacha grafting. Hello, Mamma Casa. Georgina, Wobani ni Casa. Hello, ma. Wobani ni Casa, Tiobani Casa. Mesumu Tegale. Mesumu Tegale. Any Jimmy. Asiafobia no ma wono ya to yemegu. Hello. Hello. Hello, ma. Hello. Hello. Pacha grafting. But you say Esther na ukasa no. Hello, ma. Pacha Esther na kasa na course. Pacha ti say. Me pacho. Georgina pacho tie me. Me pacho tie me nya no tina maba. Me pacho si say no minya no munyina omo kire omo because area say papa pamu. Me papa me di na papa pamu me eno ade odi aye na na ama wo bu na ma mob stick ni na abubu akra ne da ho pacho wo last born na na ama na na ama da ho wa ya di mob brush stick na bu na ma brush stick ni na wo papa buru na papa bono Juliet so rash se gu no nti manti ka wa ha we nyina nti ka ngina ye chima. Yes. Ma. Yes. You say oye den. Say Juliet won chi ni school komu na didie mu na na ama me so kra me ho kire me ma. Say oye den ma. Me pa cho say. Ma. Yes. Me pa cho ka bibi o say. No me da ba me pa cho de de nya yi bi sisi no we ye hu kire ye. Yeah, do am I. About the buda mo kwa na na ma se ba. Na na ma da ho. Juliet so se na kwa ntimi anko school.
Me pa choba be fire why? Yeah. Do papa whatever. Pa choba be fire. No me na papa. Pa chai. Ako nana ma tu papa whatever. Nana ma da ho. Brabe fa no so kan we yi asem na free ho. Wo gina fo so toto ayampia. Wo mana wo ku abro ba ko a wo ye wuo no. Ye kan wo tie sikuma toto ayampia. Wo ba ena wo ku abro na wo wuo no. Why? Natana. Me Jimmy for say ya nam so Jimmy for so. Fa Jimmy free me phone so ko. Oba Jimmy for. Oba Jimmy for ya nkola ma yowa me ensa. Wotumi ti omugu pema so. Kotina baby ko wale. Se be ma ne se won pene. Won pene no o ma ne wom. Ebi. Mo ma me o ma ne mo. Pacho dabi. O san fle. O follow to. When I be fa ko. Because asem na wo ka no. Nya asem bi ani. O follow to. O san fle obi an fa ko because wasem a wo ka no nya asem bi ani. Wo ma me. O send mu sika di sen. O mane ye. Maka o mane crank ye fa hu jan. Sa. O mane ye. Ti mua na mudu muti pempem. If you for no ne support ye kakranka. Aw. O madi die mu. Eti say ikoto ano o man ko school misika o de ma me ye late to adwuma. Mi say man ti mi kra mo mu bi. Ana o mo wo fie. Ede kom. It's a fee. Nyasa maami yewu. What yes kuma e wale. San be gent e you ready phone so di atem. San kwa asem so. O maami yewu a. Na so maami ti ase. Akọ fi 7 ne ke. E wati kuma ama be ma fofo na akoda wo. No sa be jimi a kire yen. E wo me so papa nya bibi o wa bre. Be ma hotete mai wa miensa. Modru said the moment straight. What am I single room? Wa bre papa. Wa bre. Na papa no na eso nya botre. No no so nya petese no. Yes petese me boa. Wa wi apio sa no na dwena sei. Ai papa. Wo de be transe. Na frɛ papa no. Wo wi a yɛn frɛ papa no nso. E mai wa fe. Nyame anya duma be ma bi kura fa no. Ene na koda. Wa fa be ma da. Wo ye virgin. Bese me coffee unko hwe. Unko free. Awo mu se kurenkum. Bese fanko office. Black to so na me ko he no. Anoto. So bese. My lady medase. E wa akonya wo de amame. Na me de encha pesie esufri ya so ye e ma ahwefo ene atiefo nyina. Se de be me tena se say ya. Fatu ya so na me ko free na so e virgin. I do more. I am this mistake. What do you mean? Oh, that's how I knew now. To me, Ebe me tena se say ya. Na your new pa e wo dwa so a your friend no Zahara Mr. Zahara G capsules. Zahara man capsules. Any hindi haba Mr. Ye no mu nkomo eni mu adanse eni mu kirenkire mu ne ye de beso mu. No the phone nkomo ya hyase ye de ye duru a ye friend no Zahara Mr. Ene Zahara G capsules ene edi kan won nkomo twetwe mu. Sa duru we eye duru won so a nubura ahodo ane ye keka bom ane de aye. Oba ene bema so etimi num sa duru yi. Sa wo ye oba na utie mi atie mi ye. Sa wo ye oba na wo ho na infections adokoro. Oba bi wo ho a infection bi te se gonorrhea, syphilis, anasa chlamydia ene na betena. Wa kwa infections nko. Eba ne saa etimi ma sabi ensansan bi etimi etigu na himfi ho prekesen. Oba bi wo ho a ote innam yare saa na etimi agya no jonso ya na amane hunu pa na ohu. Uyo oba na otisa infections no etimi si wa ho kwan. Infections no etimi sewo. Da bia meka oba enya husiesie nko ane se obesa ntade akese aye makeups da bi. Ahusiesie pa edimu ene se ode Zahara Mr. ene Zahara G capsules na be ye waduro. Enu ni aduro ebeboa. Infections bia eha wadwen no. Aduro no ebeyi ni nyina e de free ho. Oba bi so ho a me se
white anaasɛ odeepoa ɛne na bɛtena yɛaduro ɛyɛ aduro tatahwea sɛ white anaasɛ odeepoa no abɛtena wo so sɛ dɛn ɔbaa bi wɔ hɔ a abɛtena no so mfie baako mfie mmienu mfie num sɛ woyɛ ɔbaa na white anaasɛ odeepoa ɛne wo ko a ɔbaa me se wɔaduro ɛne Zahara mixture ɛne Zahara G capsules wodia ne sɛ wobɛkɔ baabi ɛtɔn aduro biara sɛ woyɛ ɔbaa so na wontumi emu nsa ɔbaa bi wɔ hɔ a 2 years ni onya ne menses da 5 years ni onya ne menses da woyɛ ɔbaa na wote saa na wontumi emu nsa ɔbaa adura medi ho adanseɛ akamfo ɛde ma sɛ bɛboa wo ɛne Zahara mixture ɛne Zahara G capsules sɛ woyɛ ɔbaa so na wotie me na wonni atenka ɛne ɔbaa bi so wɔ hɔ a na tenka no ayera koraa kyɛ sɛ na tenka no ani hɔ woyɛ ɔbaa na wotie me na wonni atenka adura ɛbɛboa wo ɛne Zahara mixture ɛne Zahara G capsules sɛ woyɛ bɛrima so na wɔ hɔ na nnɛ nnam yareɛ ɛne wɔbɛtena bɛrima bi wɔ hɔ a nnam yareɛ bi te sɛ gu no agye ne bɛrima no abɔ so enti ama ne bɛrima no nsansan bi ɛha n'adwen nsansan bi asisi ne bɛrima no ho pɛrɛkɛsɛ ama nsan no ayɛ kuro bɛrima bi wɔ hɔ a ɛba ne saa wɔdwonso a na ɔbrɛ na ɔkyem ansa na dwonso no atima ba ɛwɔ hɔ a wɔbɔ sɛ nso fitaa na efiri ne bɛrima mu ɛba wɔbɔ sɛ bɛrima bi so wɔ hɔ a etimi ma dwonso ɛka ne ntantam woyɛ bɛrima na wotie me na nnam yareɛ bi te gonorrhea syphilis anaasɛ chlamydia ɛne wɔbɛtena adura ɛbɛboa wo ɛbɛyi ne nyinaa ɛde afiri hɔ ɛne Zahara mixture ɛne Zahara G capsules ɔdɔfo bi so wɔ hɔ a mesi impempii no wɔdwale awie no na yɛhyɛ deɛ biribi ɛnenam ne ho no na yɛhyɛ deɛ ahokeka nketenkete bi ɛnenam ne ho no adeɛ wei mesi wakoakoakoakoa ohun sisan yɛ wom ɔdɔfo wote saa adura ɛbɛboa wo ɛne Zahara mixture ɛne Zahara G capsules na saa aduro wei ɛyɛ do wɔn so a nubura ahodoɔ ɛne yɛnya adagyeɛ akeka bom atwetwe mu ahoɔden ɛde ayɛ sɛ ɔdɔfoɔ wɔ hɔ na wowɔ weak immune system wɔn nkoa de bia wɔyɛ mmerɛ de bia wɔyɛ nofo yareɛ nketenkete ana ɛha wadwen ɔdɔfoɔ bi wɔ hɔ ɛba ne saa ɛyɛ na napɔmden no ɛwɔ fam wobɛwɔ sɛ ɔno nkoa ɔyɛ bibi kakra bi a ɛnkyɛ ne wabrɛ na ɔtee so na ɔhuna ma ne ɔno nkoa ɛwɔ nketenkete ɛba ne saa wabɔ wafedra ohun sisan bi awom ɔno nko wala sesa kakra bi a ubon sɛ de bia kata yareɛ nketenkete na ɛha na dwen ubon sɛ de bia infections na ɛha na dwen ɛkɔ na ba ɔdɔfo wote saa adura ɛbɛboa wo ɛbɛyi ne nyinaa ɛde afiri hɔ asa boost immune system no ama onkomwa no anya hoɔden ɛne Zahara mixture ɛne Zahara G capsules saa aduro we ɛyɛ aduro ɔdɔfo sɛ wo ulcer na ɛha wadwen ɔdɔfo mese me no tonchia kɔ baabi ato waduro bia ulcer na ɛtetew ɔdɔfo Zahara mixture ɛne Zahara G capsules no wonu maduro na ɛbɛboa wo ɛbɛyi ne nyinaa ɛde afiri hɔ wode akɔdra store pharmacy shop herbal shop bi ɛbɛn wo woduru hɔ a wo se wo pɛ Zahara mixture ɛne Zahara G capsules ɔdɔfo wotɔ aduro na bibi kyerɛ wadwen so ɔde frɛ na mai 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 0248 56 93 35 other phone commander do ya do a friend no hindi ba mixture na say do we e do tatahwe a ye de aba se ye de boa odophobia malaria fever e ha na dwen odophobia ho a ono nko ade bia etiridi muwa na etete no abetena ni nipadua nim atena ni mogyan mu ache nti enya insunsuanso bebre wo no so ama ono nko ade bia na nanum ayenwono odi ontimi endidi enye kama efise odi aduane no to nanum a enko eba ne sa na de bia ama na aposo nyina eye ne ya de bia ono nko nipadua no aye sesese na ma na pomden na ewo fom odofo wote sa adura ebeboa wo ebema nipadua no anya ahoden atiridi muwa bia ehaw ewo mogyan mu no ebayiri nyina afiri ho ene hindi haba mixture no the fobi so ha typhoid fever pa etete na ehana dwen
typhoid mmoa wan abetena ne mu etete no me se eduro no mra amani hunu pa na ohu na ayesa de yate ensan so no agulu so no na nipadua no aye hye nipadua no ne ho hye no ohunu de onya no ho odafo otisa me se hindi haba mister eno ne aduro abeboa me se aduro aye one touch ko ba bi eto aduro bia pharmacy shop herbal shop wode oduru ho a wo se wo pe hindi haba mister odafo eno ne aduro abeboa na usugar level na etete wa ehawadwen usugar level na de bia obecheke na ekosoro a adane ayamsisiye no nom hindi haba mister enu ne adura ebeboa regulate na ofre ye so a enkyerɛkyerɛ na ye de masa hwe wadidie mu ye nnuane bi ebekyerɛw concern usugar level na de bia ekosoro no odi so maye unum aduro na ebeboa wo regulate usugar level na mawo no the for bi so wo ha impempi no adwuma oye na eden me pa kyesen oye adwuma o eja ho odafo bi so wo ha ogina ententen eche adwuma oye no ogina awiam che eba ne sa na mada bia na pom den na ewo fom odafo otisa adura ebeboa wo ebesiesie ni padua no ama ni padua no anya ahoden ene hindi haba mesha wo high blood pressure na etete wo no ko ba bi eto odu organa ha say ye pharmacy shop herbal shop udi aduru ho a wo se wo pe hindi haba mesha odafo uduru ho no se adofoforo bi wo ho ebeboa wo se ya ne se ya se adabi siri hu udi ato hindi haba mesha na utope ye number gu ho bibia unti ase bia ofra ya ye benya daje akyerɛkyerɛ mu nodofo ye beko ye adura ye fɛ no Zahara man capsules sa aduro we aye adura aye natural herbs a yakeka enubra ahodo abom si ade bo ba ma bia na hoden ɛwɔ fam sa oye ba ma pa na utieme na nne oda ho ye 1 minute ba ma enne oda ho ye 30 seconds ba ma tiemiye adura ya ba ebeboa ene Zahara man capsules ba ma bi wo ho a owo weak erection me pa chesen sese sabi esamuna na adwo eba ne sa na ohunu de onya no ho na ne ho yira no no de se na dwuma bi a oye ba ma dabi anya nkwa na aye adwuma a wotena se dabi ye nyina ye adwuma ni bi ti sa uye ba ma na utieme na uwo weak erection na sabi esamuna na adwo ba ma mesrew edura mi di ho adanse akamfo ede ma sebeboa pebi sisia ene Zahara man capsules ba ma enu ni edura ebeboa de ma ye adroi adamu sonko ne se Zahara man capsules ye adura ye de no bra ahodo ane ye de keka bom ade aye enya memedro na ye de ne ma frafra onoma na nipadua na aye sesese ne bia enya memedro na onoma na body temperature e kosoro da bi Zahara man capsules no aye adura aye natural herbs eti se na oye ba ma na upe imemedro anum amana bo wa ba ma edro na ne Zahara man capsules sa uye bema so na utieme na sisi yale pa ene wabetena bema bi wo ho asisi yale agena boso me pa chesen adwuma wo ye no ebia na otena so che ediri sisi no hana dwen pa cheche no sa uye bema na otisa na sisi yale ene wabetena no waso aduru ahwe unhu nsesa ye bia wo ma bema mesrawo me na otonchia ko ba bia ton aduro bia sa eye drugstore pharmacy shop herbal shop bia bawo udi uduru ho a wo se wo pe Zahara man capsules na ya dobia utodro na bema nom na anopa 2 enumre 2 nom toatoa so na usisi na etete wo eha wadwen no ni nyina ebefiri ho sa uye bema so na onkomwo no ayemre bema bi wo ha ne nkomwo no entimi entutuo sa uye bema na wotesa atieme edura ya ebeboa wo ene Zahara man capsules ko ba bia etu waduro bia wo se wo pe Zahara man capsules odofo dia na masini biem 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 0248 56 93 35 Other for said the be American. Aya mentena ho emma yare no enye kese enka wo hye dem enya mobo ansa no watu anamo ape karisiki nupa ye de bedwa so a ye frɛ no Zahara Mixture ene Zahara G capsules a utodro na ode Zahara Mixture no ebe mene Zahara G capsules na ebo odophobia abustu immune system no as atu infection bia etiti ni padua no ene Zahara man capsules a me se ebo ba ma bia ne mantamu e ma twetwe no ebo ne samara ne
se bema we de oye ontra one oye 30 seconds bema de bia ye twetwe no ene ye adura ye fre no hindi herbal mixture ebo odophobia malaria fever typhoid fever diabetes ene high blood pressure hanadwen ye nupe odofo ya topete Ghana ha efa ba bia wo akra ukọ Okaishi drug lane shops wo ho nyina Angel Herbal Hallo Herbal omu nyina tombi na ubakum asoso a ukọta fofoma PFA pharmacy ebusu wo ho na ukọ Ashtown anu muromu a Misty Herbal Apudan Herbal Blazer Require Freddy Mens na uba asafofom so a Have Pharmacy Jab Pharmacy na ukọ Atawsusu a Chris K Herbal ewo ho obenya ye nuro no bi wo ho na ukọ takrado foma AA Mensa Christ is the answer Sir Charles Nimdia Pharmacy na ukọ Bogososo a Unique Herbal Sasagana ha babie ni ho a yanto ye nuro no bi obenya biato na ukọ Mankasim so a Jeff Herbal ene Abanchari Herbal Ghana ha babie ye nuro no bi ho no the form show bo say uto aduro no bi a obeya danse no aka se characteristic aduro no eye papa medase my lady yeda se characteristic ye papa ebusuafo abrampa free abrante no na masin na me ni so tete ya akotia ba bi akoduru bibi na me de heni padwe Crunchy, Betransi. Yaw Boamah. Every to say Sompa. Every but you really boko. How to say? My citation come my pictures. Any day. Now then, I some too many years. So now they mean Kwana Modro move up in station for floor. But you, Edia. But you citation picture free. Nede. Na wan fa bi anko wo yire panom ne nhira nom ne ade mama ko sajine de mama ajine de mama efeje ne de da ben acho by oye ofree and share fm nam de block coin nam da ti we wona we ti na ade abefa ho abe advert me bo u shop no wa fahin bacho wa safliba ni din say dream chaser films fasiho na de bode wuru na soreko ai kasa ayo ana be kenkan de guase na kire kenkan kire ni Sompa FM kenkan kire ai eju angel on enfensi wani anso kra wuni onya ana wu eju angel on earth hey nyagro your selfless dedication to helping others has not only touched countless lives but has also inspired a nation living in indelible mark of hope, love and kindness that will forever be cherished. Now would you say? Pacho Maria says realize so brofuni mu ababai in koi to beto aso beto school ne so and I say I would just get the wager school no ko ba insisi ya hey sika so ayo de would you say but you need Joseph but I don't know frame dream chaser would you say na be body na jaga name Joseph dey answer dream chaser for number 2 we sorry ko but some number is 0593 031 976 0593 031 976 TikTok see dream chaser frames Instagram so sound oh a labor on to be up a frame bia obetime obey na kama you to ko Facebook na ko yimi photo me boa me wo je permission o me ho but you dey manage permission o sink akakra ka se adua patra na jo le ka fra o dey yo yeah that's why ebujan for me be mon patronize no mame obi a picture frame ko dream chaser TikTok ko dina chi follow no na onye ska bibiri no ko university emaye yeah that's why radin kam mame das ampa Esther celebrate na oni nyansa nka me ma brante walo na say de wo de wagimi ne de agimi che wuni a ho Esther wo maame no mu hu ne kakra mu nyini no mu hu ne kakra say na na de yo yete o ye okay o ye normal person Sompa. Ba se o jaware no ayokoye ni o mo se
se wa ware ye papa enya ade ade be ye bia be yi ha na ka kire no ono na ka kire me papa na se esu ono papa te no o ja akọwo yi eni pa me bi kọwo yi sa be wale wo papa mpa no kre o ma mi Elise George na siam yi wa ba David wa ba Goliath wa ba King ko ba Judas tumi kọwo de basa ba na papa sa je no ba ye no ono ne be dada ba ku eni eyi nti be wi asina o ba be friend hello Ade Akye Abia ma yeah na we nyame adumo ye mi ku ya Ade Akye Abia na sema tuni yo Ade Akye Abia mi pa chaw ye frame so for mami wo hini ni mi wo Sompa TV so wo baba no Esther Ade Akye Abia ne wa ba say ye mpa wo chew na wusi wonya ye adwuma ne sua wonu so adwuma no nani je ho ena ke ye pa wo chew ne nyina ahwe kwan ye be fa so a akra ne betimi asua adwuma no adwuma nda men ka tamo wo sua men se tama ode ko ani ode po ba se na me se anko ni masa no entna ho that one men ka sa se okwa obetimi atwa so abantem abafie Ade Akye Abia me pa cho tie mi kakra adwuma ya waye wo mai hu waye adwuma kase pa nyame hirawo be ma wo hwe maiwa ye frɛ nkola yi maame jimi a o jimi ne ho wo fon so no chese nyansa ba ku sei omo maame ne bi ni tirim enti waye ade pa se nkola ne se wo da fom na wo ma wo da mpa so nyame hirawo na kitwa na yesi wa bruna ne de eto de bia menfa frustration ni nkonkra ne so yesi wa proba akwa na sese wada ho ada na wo yesa ma me no fanyini na mi tu ne fo jai Ade Akye Abia jai yesi jai Ade Akye Abia so for ye no o ma me nkasa o ma me nya hwe ana m ka tese wonya nkwasa sam na wodi ni yes what the mob stick abua koleya e ma stick ni nyina bubu mame adai akola ni da wa wan ko school wan re ya bra wa bre nyina e be kwa hwe wa fiase o se wa ndan kola ni wa botra ye be chi ene dana tene so mintimi ntian kola ni dia na kola ni ya dia na kola no om ko mo mame o ya ne mo nko sa wo ba buo mo na pia yale sabia akwa ba ya de na me ba no na me tiano na wo mpese ma tiano so onyini wo so no ko pa tem bra na me yende eni tie sa obuna na akola ne yale da ho ba mi mo no abro ba no ma bu no ko akola no bro ba no ma bu na wo ti ma bu na ya yi ni tie ne ena akola ni ko school Mr. Ade Akye Abia mi tu mi wo bank je si mi pesta ni so mi gusu na fi fi amika nti me yende ena me si tie ne na ma wo ko school ana mi nso o mu nyina mi se mo bank se si e o temi am ni mi pesa eni yo odi wo pesika me pa cho Ade Akye Abia de ye sra woni se ma Esther won su adwuma no wa ye pa chew oni dia mi nka se adwuma de mi nka se o su adwuma wo ya akola o se ye mpa o chew o de chew pa na de abre yen se ye mpa o chew so wo sra wo mani su adwuma no anye ye no fa me hwew shwa be bi nyame no de ana mi to kwa adwuma na adwuma o sori a untansuo mame untansuo ba ko na o de kwa akwadware wo ti kwa so na wo ko na wo dwuma wudie no wo sensuo ba ko na de dwale no asi kwa so ko na enti de bensa wo ba ta ma wo pe wo betuma chuma abia be 10 anaju 10 ana wo ba be da Ade Akye Abia wo se adumara kwa bu ko nsuo gum no wa papa no etu won ko nsuo no mami che mo fa ne mo bi ni na no nye wo mu ni se aduma na wo ko mu no mi ma hunu wo hwe mi hu ya na wo wu aduma ni etu mpe ana aduma na wo mu no ana me ka che o se fanyi bi ani wani ma mpo anko ti ama wo masa na wo hwe ne nsa no ta wo pe no ja ma wo basi ti wo ko chembe tan na mi ya ba tan o so mi tu mi yamba sisi me na wo no Ade Akye Abia na wo ni na chi na wo ne nko master ne ho enko hwe ba bia wo su adwuma no butane ma me se
wɔn nso ɔde mbɛkɔ ɔde n'akɔ. Sɛ bia no power sorry Esther ɛna me pɛ sɛ yɛkɔ wo master ho wo na woyɛ baatan wayɛ bibi sa me na me baatan oh me na me baatan me madwuma me yɛ me sɔre nsɛm yo me na me nya no me nyinaa fi kɛtɛ so ansa no mo ko jare isa no otimi jare o hwɛ ube jare ka na ko bo 8 to 9 obi a wo ko adwuma na on sɔre fi kɛtɛ so ha etumi ta yo ma sekiti we awo nam ko kan we jimi fo no ono so yɛ kwadwofo jimi fo ni bia osenini Georgina ha ai we nam ko kan if you we akwadwo wo to no wo nya hye sɛ wotue Eja Boamah bye bye why eh pa cho de mani su adwuma no yesi ni fie wa kaka wo mpadwuma wo tiwe yi wo mpadwuma wo da no Mr. Champo fasem fa case on free akọ Mr. Champo tonte hu so me dasi so me ewiase yo abai what is wo da wo mpabre e ma wo fie wura kra ka wo batis ka ko ware be ma ne na wo miensa wo babesie tumi agya enkoda ma ya miensa agu papa yi so for my Sompa so papa yi em so do na ma pa e no da fo e no mo no edan empaso papa yi what think what they years of man wa bro frustrations sebi o obi aya wono mo nsa ko santimi control no ho asem ya na ma no eno mo nsa eno oni san ko dey dada ba ako ye do Nyankopon ase se be mai sebi wo want tia won fa na asem nko enko dey so obi wono krampo a enko to mo sawo krampo na nka che wo babesian wono wa wo e ma no pokura ato wo mo sawo na nka be ma no owura no wa ya ade part of ma wa ya ade na mom no frustrations and na odi ebu wo mo so na wo no abaya to sell sebi class 2 na we school what be try say your ho abrofo sam echecheche wo apart from that so wo no esenka wo gira esa wo maame na wo nuanom nketo no so ntem wo hwe mo dware wo konsuo e de esi wo wo prapra sebi wo nya hwe wo mpra wo nya hwe eno anse wo kosem suo bucket ba ko na de kwa kodware na wo no wo mobo wo mobo obi afa wo de wo kwakoto adwumam obi afa de kwakoto adwumam wo papa ka pre ni mo ameka pre ni adwuma mu fo no so no wo mo so boa na wo say lazy enti we kro bo behwe na adwuma mu no ya man work a obeto be boa sesa wo nya ntem na me de no apontem ha usubai sesa want to say am one with them because one more year one more boa no mo sacrifice one mo nia mane ye wo se bonte a wo be mobo it is some usubai what am ka kire wo no ha wo ma me so de obekoso afre no a am wo hu na sade enya wo ma me afreda because me wo ye no airtime o de papa no ensohwem wuti ase enti wo wura Boamah ne ye ka nyina ne so Nyankopon won kyira wate waya ade panye me nyina na betumi enya wo kroduro kro aye sa ade no na abotre mom na ehia papa no ya waye no e ma me ye se kutra ya se bodi bibi etato wo hwe ye no ko wie wa fiase kokuo no ene nsa no so ye bompa ye se teso kakra wate kakra no e be gina no nsa na problem na ensolve ye enti ye se opa enkwa ne de wuntime ka se won check wo mo wo me check wo mo nso check wo mo odum wate na bibia nso ebeye Nyankopon be ju oba ni nhire nyina e de amaw na de ahwenkola no Awurade nka ho bye bye me po asemo ka no kure akora wo ko ni fi abrante de be ne fi Awurade di fa no Fewura ne se wonye hwe wompra wonya hwe nti wo senka adwuma akora no by 6 o'clock kan ka wadwuma enso bi santan wo de ba adwuma Futa na so se bema bi na se wanya no foot se wo ye ko mpo na wo fle ni mpo enso lo se bia ne madam fle no obekate ko no bia ne madam mpo timi fle se bia wakoduru fie ogina fun no so be ye ko saa se wo ti we won sa anwene wo ni papa ya dia ton from mem ya pa no che ti adwuma ne de obesua why yo mebusam ka asem bi o se apache a wo na asensen ho wo kabusu sem etifa ne ko why onyame beboa no abrampa my lady bia na obi afre so obehu ni mobo ai be frem why na premier ni entredi ensri mi fi ai my lady me da sipi nyame nhira obiem
malady me de mekɔ akoda yi ne maame no so malady nya man nyina omo na ye bata da bi obia wo ba onya bata kwase afondos se de wo kan malady awura yi che se hwe kasa bi a oka onzo ka so o mawudi e so o sitiam malady o mo dam bia o mo dam eya ni da ho ani sem hunu ana ene de e ba no sa na adwene nye malady no wa adwene nya ka betima sa ko wo ba bi esa na ba wade ase ade bi wo nipa bi ti wonum no mo ya malady etan ene ho na mehi obi ba ma no no wa won kwala fefe miensa maya abatu o magu be ma so akotena eye gramasi kuma esen wale e mane nkwa bi o ma kira malady ma hunu bia omu no mu kura nya ma asem a ai awarija ya ba oba ni timi digwa busumi me no de abran kura yi se de be yan kura ni be hunu se omu maame wo ho no odwene ho woti wabu asum nua o ka se nkura ni ka mo mawu hwe kwasa se mi ani ntiatem bi o tiatem malady sa ma bi se no mesre nyame se ma bi o mti se mo mawo omo wa na be ye o ha beto o ma yi so no de abran pa unye nyame ana mi ka se mi mesre nyame e se nyama bi se airtime malady won se nkura na ba be hunu amane enkura no omu tuom ba bi na wakwa akofo maba malady won so omu na ba be hunu amane mame mra papa no so se de be ye be nje malady yanka mi bi nche papa no ma o mani kotire bi mfa fitantu ato e ha wo ho ejabo ama ye hu se ha wo ho ba se wo ba bonkura na malady ebetuma koduru sa ba nyina bebubu de malady ani hwan obi anka se nkura ne ya de mentia wo mu na se obetwea ba na bebu nkura no bebu no butro na fe obebubu agu de malady ne se de se bieburu eno so wa adwene mentia me ma de amunkom ma na se so kura wo so wa adwene nye malady dia asem kura na ekoso yi na me ade ba kwa mse hu ne se malady papa yi se nko wasida bia o se nko ko elda ne wo kokko dana se akra mfia dwuma onim sesem onim hweye malady we be wale nyansa be kra no de ko ware sole anu wada o sole anu wada nyansa be ne wodi tiri akra wo pra akra wo kiki akra wadi eti abeteti amemi ti amemi malady we be dena ware papa bi kra wanya na wo so twa ba na wo bu o fani jimi ko kan ma me de no malady matias ye pa na ejabo ama wan hwe ya wodi ani bre na koto de ani bre so de enso malady obu na pre o wan hwe ya obezo so nkura yi so ana mebu na he da krope yes abanka bada ne nsa woyi ne ho no ba bia eyi na nkola ya ho prom yi ana akokọ wie wa fiase onka na komantu na onye de na ho de betimi malady ana etoso bie malady enkran kitinkiti se akola atu ha on de otene ba bi na akofa na ba se de ye kai na o makomu di o malady o kan se na asempa kra ye bu ni nsamfo o ne nyina kan na nkra bia o kan se ma o muntie etu onu soso na da roma o me na ni mra fom sika o de wi apetasi ana malady o ni ba fie e me nkra di dia mi di se nka so ndwe beba gasu ndwe beba fie na ja so yi aba no obo na ni fie wura ko obi odena no beto no ma asembia na ye ntoka malady eno how be no ye besre no enkranti o mba bi no akofo maba ye sre no Ade Boamah baby owo bia no muntie na mo na mane se so mpafo se adwobre no ma akwa nkosua na dwuma sebi dachi woni wono mu a akwa na nya adwuma bi e de ne nsaye se wo ye hey na akwa betina fie no wanya nsa no dwuma akwa zo na adwuma se crazy egu wana etretre malady we bia no afa ni bi no ode ne ko obi anu afa ni bi no ode ne ko ye besre nso ma akwa ni sua adwuma akra ne de se obekọ adwuma mu ho no ne madam no betena se aye nhihye mo akra ne sua adwuma ba mesre opo ama ne mrantem se de be ye obetima be so ne nuamu mu ama se homework bi kra na o mehwe no ma ya wa tia o mu ama o maye e de malady ne kwan so a na se obabu o mu de malady wan hwe ya ne ko wie ne boni ana akoda o malady akra woti se bia ni wa ene o mo mani abri bia no obesene ne fie on sini fie o pebre on sanka o nanka na telephone tower so na malady mimi fie na ade besene debi ya dwuma so adiem consumer papa yi won fa nware wo ko sensuo ba ko akona de dwan na akọ malady ya besre akra ne de se na dwene no em se nya de no nam se de ne maame de ne namba bi Ade Boamah na ne be gina ne so ya befre no ne ya frɛ ne madam no na ya mpeda bi no mu nhia no ne nkasa no won hye time ma no se de be ya malady akra de betima sua adwuma na asomdua malady me da se pii nso me da se ya enye birthday sin we ni free case number 2 efian konoma waba ni konton kro solo
ene obaye kwa odan ko afia nkroma te sei Bible kro yenye birthday ni firi na na why ni ena emi Kwame Julius o Mr. Julius Sompa ene Kwame di na woda I'm office director yesre osuru nsira nkwatenten de mano Sompa Kwame Julius ena wodi na woda ye nyina ya ma na woda pa so nyame nkoso amfani fradum enkwadum kwakwa chinsu di na woda ne yeso yale o kwakwa sachi fracha yana na kwakwa sachi bo burubin opete ve ma no ile na tutu no ntimi kwakwa sachi fletcher ye sre wo nyame nhira nso de ma no ena wodi na woda na na be ma so nyame mwa no ni fradu anu wanyini okosi stay years wonum do ane we Mrs. Awadu Chimwa Ofuriata Ken West a member of Women of Faith onwani kun Uraset kwesi Japan ene ewe no ene awodi na woda isra osu nhira ene nkwatenten so ede emano ene me maame Loist prophetess Lois maame a biko delay show so she men kom se rade de me be adwuma no oye dwumadie kese pa 20th June ekopem Mr. 30th June oye children prayer and fasting afia dwumadie a woye se wo be bompa ya ma wo ma na odo manso asie onyame nwunu no ase ebekoso adom bia prayer center anti so of Mama Lois maybe I will be nyame onhyiraw koso amenwosra ne nye bebre no mfa wosonso enye akra ene amama nyina yeda se ya twama me na me fama amen enkroma your Bible Quran ebi focus ya kasa precaution apuri bodu apede no so tiwi ebe bo pejani mi enuko sure bodin pacho mi din de fiankroma mi crashing up krabodua sasa ma me kan sasa ma me trodo mini tro nanano mo ame order enkroma di asem otia na nkanu kwa me enkroma mam pacho re de nya bone me beye 2 years achini na misunya yenya ye tie Sompa somdaye bi mesomdaye na maame na tare na tese boss ba tare no oba na me ka odaye nu nti oba ya na okache me madam say ope akra bi obi de ne kana ache ompese kwa kotua nti o man kwala miru na nka wonkodan ekane ma na madam say ye bronya adwuma nti me fa akra ne ma ne omonko nti ope osere me madam na me madam ka sengwa na do so nti onti mi nyi bi ma no nti no ene ono enye de ope nti oyi mi chi ba ko dayem nti mi yan say atena kodu yekurum sa nti ye kona na MSA na ma na ha odi ekwe de se nipa no ne ya tra ba bi enipa was o ha ya nti mitu me no oto ne nsana politin da be kura mi ko hwe ma ye nwene fita na mse ma na ha de me dream ha menti ase nti sani nso na ajiri na mse mi nware nso do so obitinye atwa ndi hon ma no ni nyina dayem ni otwe ni mu no cha ndi otwa nso no so ma ntwa nti fu ndi otwa bia ni tu me na nso ni bra na ase nti mi dru mfinfini no ene nso ni bu asoche e for me ho ma na wabọ ni nsem no asere asipie bla na mi pie mti mi pie na se je bisi ho ene oyi nwura ni bo mi mu ene obo matanase ese ene fi na ko me bo atanase ese wona wa besom yen ye fro wa wio ye fro de sumo ye fro ano ni nyina odayem enti hono ma me mo hye me edamo yetiesi
Eja Sompa ko me be hunu amani o. Enkroma nya dam bi na wo bo. Ma, nya dam. Ama ekufie enkroma. Me frɛ. Babusiafo na me de to o manim nti. Mi sua adwuma na afa de mintimi nsua adwuma no me brɛ me commerce hotel ti me brɛ nti me da bia. Na wani so te me no ma me kro no na animu no. Ma me kro no wo ba ti se nsuo ne for my enkroma adaka na se atu abrampa. Ye ni ma afiri guwe. Wo ba se fish. Na unimu no. Me the way wo ba ye no ma wo ba ti se eni hunhum no ba ye. Sa. Na uni physical be hunu. Ni uni no. Me hu ni da. Eti anu achi ni de na ekoso wo abrabu. Ma enu achi no. Minti mi mesu adwuma na pon me hu mi botere ebi ebeko bia ese akon ebi ebeko bia ese akon yeso obekom na ba atwe bodua ne ayi de se woni nananom agye atum kom ne ho nwe ye enti mi ma mo no mo yeso de bi makosu eti bo ne de ye ma ankom mi diti bo ne ye enso ma mi botere no be bosu mi enu ekoboso mi ensa ni mi ti mu hihye me na me ho mte mi ho yira sister wo ba wo no wagye bodua ne shinap eche se woni nananom na eye adwuma edi be biem ewia obeso ma hwe maame kom ombe ma sa me ma say omunyi ntum e ma menye na omunyi eti ka wo de wo pe me de nka me pe enye no anu abra papa ne koma sakumba no so pa koma na we di asema o pa kom no na ni eji ka na koma no me ma so munyi mo ma baye na kre maila o tigali emi ede kofi twa ho nemla kam de adua yi kam de bobu wa no kene akom etu ma enti me ba say ana wo kan say bre bi hwehwe one day on tete akom awura enye say on tete say your ko ba bia ya say eya ade ame na so manya ka kire say yakom enti e ba biem me ma mu na aso omunyi nti kan person ga me hu lai sister mama Tony ma wai me pa to hima detergent ye kwa GB ubetwi oniemam eye kama bedidi awro nsa koda afide bottle huhuru kama madaka fui ubenya bia tu gate ya gate 11 the palace ubenya bi Melcom ubenya bi also one cry after 0245 155966 Kumasi 0540587790 Express Group ye kwa brochire ne ye ubeje visa ye kosua de Canada ye ko pesika New Zealand ye fia ni nchire Germany na wonye visa ma odu be tu fa 0552827787 grow fine ube grow fine say ye mojemu semu a eye grow fine ene ayi koko ene ye de aye ano aye nam eye kama num na ede emfa pa no ni waya de awie na ahoto eye grow fine to kete so ntumi na eye grow fine waso de udua so eye grow fine mu wato eye grow fine ekita e ba center ye ne de aba uchi aye ka no ba no bia to be 0244596532 OCP Ghana ye ko akuafo mo nsori ye mu amudu ato de ensuo toto niema ntete wo ho mfa mu ase besu say do so 0555909437 Tabita ya sabia soronko ye de abrofuduro eni abibiduro ye kabo mu a ye de ni dwane ntenten ye osindi junction ho ne ye wo ahojo da ba ho 0202347647 Ashfom eye tete osi bowura showroom bia ubenya de ope bia size bia ope ubenya to kanjen eye nsukrojen fire de bia de nsuo yi nsukrojen akala ni wom o topono ubenya o je awade a bi ye wo brema UGC tafuni 0241449191 Leicester Ghana amuasie ye kase pa ye kase yas extra long kwajibi heavy flow nefa mo 24-hour protection 0302235295 edu chumwa mami oba ya che nenso owonuro sisi yade ebedwane emeni dane ebekọ ayemutim ni nyina bedwane duchumwa malamis ebetu malaria ne typhoid na betumi adidi ama ho to ye tonic nenso ebemu wa hye ye manka ponu be ma obegyinam 0599415191 me pa chow
Pepsodent cavity fighter. Ye kwa jibi se se. Unu so nyina wo se femfem. Ye kwa jibi am na. Unu so hia wo se femfem. Kono kwa jibi. Bo modern se wo beje wo de. Ye kama. E beboa wo papa. Ama wo se na ye kama. Anopa ne anwumre. Wo di betwi wo se. Na wo se na no aye. Atumi aboa ma wo se no aye dedede ye wo 175. Ye kwa jibi. Ene ye wo 120. Ye wo agenkwa park. Ena fe ye wo sachet ne so de bi. Ewo. Diamond Scientific Research and Alternative Medicine. Ye ko sesi ye. Donak Heba. Ye ko jibi. Bema be jire pirim. Eye noa. Eye male vitality. Ebe mu wajinem. We de mema nchemfa. Ese piano. Baby e to na duro bia. Ubenya bia to. 0246727677. Lawson Locke. Delay my capsules. Lawson Delay man capsules. Ye ko jibi. Lawson Herbal Mixture. Omu ko jini nyina bi. Ni pese ni pedua. Ema be ye kama. Ema wa ye mredu isire ni matinkeja. Oda ya wo nan. Ubejinem. Me pa chow baby e to na duro tu aduru. Ubenya bia to. 0242133577. Afei eye Pepsodent Charcoal and Pepsodent Herbal. Ye kwa jibi sesi ye. Ye dibidie. Ene dia ye. Apostle papa. Udi twu si na yi nyina. Your fluoride. Your nyina bi. Your natural charcoal. Kokwa jibi. Lemon mint. Ebeboa. And a zinc. Otimi asere. Afe eyin so herbal no your green tea. Kwa jibi. Any herbal extracts. Na mouse. Abosie wo se. Aye come on wetin asere woni pem. Etumi enya ahode. Madam. Wasemi. Because won wanya hu say yakom. Wani so je hu. Enya no ane so obekom. Oyen odi for power no anhwe onya kom like. Me say champo breme. So mama. Ya nya betwa. So mama me da se. Edino. Ai, ena joyi pa de. Nsama Ka kom so be fata we say atet. Oba atet. Akomu so mama. Akomu akodeye ya fe so tiwe. Uwo mu dada. Afana wi. Because ya bona trase e de mrefita afare tnesi. Unso ba waje snap. Wo ba yin so waje efese bodua e na efese snap. Oni nananom ne nam. Wo tin say on qualify say wo so e bible mu. Enti odifo pa wono no bible e ne kura no. Enti wono ye adwuma enye ye. Wo maame no mu ampre so wo de wo se ade no pe. What again? Enti esraw e meso enhwe. Kono koye wadwuma. What make your choice? Wo se wo de wo pe. What can we feel so wo de wo pe. Eni eni asem bia ya ka kire wo. Enti kono koye adwuma no. Wan koye se adwuma no ya waje pini se wo pe no a. Sebio ahotopa no. E na wo ka no. Utirimu na ehihyew eno omdo be fa ekwa bi so a wo hwe ekura kwa yes sister so ye wadwen se wo nya ya do be fa kwa bi so wo hwe ye dem na bebo enti no pa de wo ma be ye omoju because pa bi na ya wo ye e deliverance wo so ade na wo pentu wo no se wo mpede a na bi wo be pa efiri tu pede abrampa mo me so metra e me so akom so I am a woman of God nti yes na na mo so trust abrampa be bo na na mo trust ade na wo pe when you clo chasa de what we see what we etimi me am na otiwo no se me no ni kwa nhia eh we de when nhia de no ne find say was waji ade no so ma wotiwo wo ne se we nya bayi na make am just say to me no ekura ne say yo so for me dey so okay ekura koma nya bayi me kan say bayi o me say na so ni na ni nhia me say me nkom bi enti just say one ade no so hwe ade bi opibia so say o do ko me nyina tachi. What you say? So what show we are here? One show we are here. One we are no abrabo na ibasa. Sanka won pedia. Ene ka kwebo no bia nka boko be ye dia do be fa so. But ade no wa asem so opente no kra. Ene wa kuma nyina ye den agi. O ma me no so mo penso ja wo mo no bu 80 years. Enti no ne ope. And then Ghana no all right. What you say? Ene ade no so no. Sina be ya wo be bodam na nte basa no. E me se ne ope no nsaka e be boa. Ebi kwampo na sebio won be ma wa han to me eno mo ne ade ya wo so wetimi dia sankofo ya de what I say eno nti no efutu amde ma won say won so mo say wo pane de wo yi say oni nana no ebe nanti enti kwasala no aso nenya ofa ahudi anya sa ammoa what say ka kire wo na abrampa Maledi menka bibi nkire menua no Maledi akom nye nipa ba akofo ne kom ono nko ntimi nkokom ma ne nyeye nti se abusua na anta na echi Maledi komfo bie na obefren so de ne kontete this onya abusua ne bi busuafo no bi ta na echi na kontete de nti na busuafo no bi si o monko no
se wo fafo anuafo maamefo no bia mo ne chidom so mo boa no na nyeso wo so okososo dae na wa be konfo o so kontete konfo no na ben yesi eno so ka wo mu eye nya asem keto eja kra eni abusua no mu nya hu bibia eja kra ti oti ha ne sinkense na bone dama akra ti oti ha ye ka ni se ya maledi onu ko antimi kokon ma ne nye yie efiso ofra busua nti e busua ne bita na chi maledi abiem sa kom na ofri se e ba no so se de oso mo ko ba bia ete sa maledi si wampe ho asem wanka no de ya agudie maledi wo de opa ho bia adwuma wo wiase obi aye onyamfaso abosom ba be gu adwuma o mbese no maledi eto so biem abrabo ba ko omuti mo bo pa eya no den adwaman an so yo ba e mema krom yo mu bi so yo ba maledi chese mema no nya de a obesem eto so biem ensa wie obawie nsa papa afa ya di niema wo nyina yew still na ase me nya maledi na afa ya dam onnam obi anya we na kasa mitirim chichim se de okekeken na afa ya hawo enti ma me se de oba fia ha no oba de ayi snap ni bodua ne de minim se akom na wani age wo so obekom se wonni obi yo beta wachi anaguafo so mu mfira ufiri ha ma me nkyere ba bi ne kɔ fadwato akɔto o manim no mu kɔ abusuafo na suma nkwa ne otufo suma nkwa ne ona akom nyina ahye ne nsa kofie ho na chiamefo ne na hemfo nyina twahia ebranda ne yifa kɔto o manim se na na madaroma se na time so na abusuazo mu nya misei enti madaroma mu ni manim na me ni me wo fa mo nkɔkasa ende bia ye wabusua kokko bi maledi ye betwa fa to ni hu ne de wakɔ akom tete nyame ya de na be kom wie ne fa so ba no abetua na asomdua ba na so obeba amaledi sa no dem ka se aya de bobo sia de bia ye twa bosia ye twa fa de gibosia se de be ya utin fie miensa ne wiane abegye ya de enti mame u betena ha na se ukotire betire na se oba hansem so watiti utire ho wani nyina ayi obi o ye komfo wani kosua no maledi o ha se nsuo ejina nani kosua no so eti se wani je ho de a akwantiram de ma di so bayo waje so wo fa na emefrew se masunda ye se ya boma transie nti akom na mepa na akom no kwa ho na ekotete abije be fa ko so mesre upi so free ha se ya ba bia ma cho so nim asante no uta asa wasem na meken na wadi na nim fa ne kwe maladi wey se dropping kroni drop isika obenkroma obenya drop isika obenya dropping you obenkroma no ma me de ha de akom de onso so nti no ko drop isika ba nti said you want to atum se wo pe no ya wo mpe de ane se eboa no sa ye de wakwasore na so pe de e ho de minimu asem enti nananom be di wachi na adabi e mo akom no ne ya baba bi why oba kesi e fazi no koma no be tia framo twa no ho agya ye tia framo na de hen no na ensuo be na wo koma ya bo ndi akere o si de ensuo o piniwanim o de ensuo ayo yanko 0551931920 0548931931 hello FM. Hello, my lady, good afternoon. Afternoon, Pacho into you. I think Pacho, I think I can say, I think that now on 24 okay, no time to get done. Apaya, Papa, no 2,500 a Obaka, and the one who start at Mount make us somebody say. Me is a champion, I walk on. What can I say? Okay, they know fair plan. As you used to be come out, I say, and you can walk back. Na no but this guy no be die brother my say down na there my na e ma no aka ni ya my head na so yo that's hello original I should be can you be just for say Ibrahim I'm going to contract. I am a so yeah, that's. I'm a relation doctor. So for your call. I am and of course, I'm selected on because I said the level. And the panel, I say, I love you. We used to, you know.
let's go to television now. Palo Palo, Palo, the I think I will be a quality. We are feeling actually to be shared. I don't know said this is a better. I say be out baby no more buying this say to me tisi so kromo na kwa na ayi ne hu tu ma me we ti akomo no nso no western region you hello Pacho udini baby akase free hello good afternoon Hello. Hello. No. Pacho mani sina yenti why? Hello. Good afternoon. Afternoon. Pacho wedi babani biamba wedi ni Facebook. Yami shawa. Yes. Ejuwa oye. Show Sunday live worship in Nakawu. Namishra on so why abaya. Sompa FM. Hello. 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 Brahma hey. Hello. Hello. Afternoon, Bram Pacho, Udi Yentio. Yo, Allah Gentile. I'm now watching the Nine. But I'm about to be 2 moments of the muscle. That's we go back. So we come and matter income of you. There be. So what the award would be at him. Send me or the award could be at him. Wow, mamma, me and such woman could bear my soul. No power to me, Sako, Eddie prepare my sabe while Bearman and so I bought my answer. So, no, Sagoni. Hello. Hello. Hello, Pacho, DNTO. Good afternoon. Afternoon. Good afternoon. Anne. Yamin Kola. Pandemic. Then lost. Address. That. Hello. Hello. Pacho DNTO. Abisafo. Aha ne brebe me kwane egusu sreso amefo. Ye maame. Na yeda so esre. Swame 1984